Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Keblei pi baro. Bun ba kibriu nakapor syakapor. Kijuyai ut, kijuyai kentho. Ya ki pulen, ya ki nong sam laisen, ba ki nong nyak kali. Kai ka daw sha, jong kani ka jing kap nyak kali, ha kani ka surok ka bangi man kasni, ha ka jela jungi. Te mentangin sedang ya kani ka jing ya ternia jungi. Da ka bangan pen itu ipi. Ipanles si baning kong. Iba deiru iba, kin mo biang kendan in charge traffic police of Shillong Sardar. Ngidono bat ngi I motor vehicle inspector iba de iba Frankison shut up. Bat ngidono iwe I dikhat bat ngi iba de president jok East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association iba Wandan Bok Jerwa. Dengan sedang shona iba kendat mo. Okay. Teka jingli ka baning kong ka bangan bu ipi ka long ba. Pila ne man batay kendiat halor ka jinglong ka traffic hakani ka Meghalaya jungi. Kamtam haka Shillong. Bat hakiwe iba de kisor ki bahe. Hawai kalong gumne kat kumpangi yoi man gesngi hasar Shillong ka jinglong jong ka jingdang kali lane kata ka traffic problem mang yong long ka pher long ka por sa kapor namar ba kalong gumne dang ipet manta kamtam nalai hagi por men step margi por jan med ini pet chata Shillong hagi tugi por bangi ong ki pick hours ma ka jingmi jong ki kali bam la shoban itho lane ban sngo tho nang no gi mi kali tiga ai ka jing yo I jong hi lane ka explain jong hi bat ka jing yo ilang jong ki popon kawai ka daw kalong na ka jing bon plat ki kali na kawai ka por sabai ka por kat ba ka jing ya lenti jong ki pan kalenti lane ka sorok ka baki ya kalong kampat update kat kum ka jing bon jong ki kali ti kum ta long ni na kaliang jong ki traffic ni manage ni persang ni kita ki bor ki buit jong hi kat mangela handai na ka daw jong ka jing bon plat ki kali ki bami nagi kibon gi kendong kan serot na kita gi junction ma peru teng gi sa akut akilat junction bangi hapen yeng ki kabuan na ketu gabai kelang hap apswa hap ailat ni gabai ban yai namar ba bar khan ki de ban ye pois gi jika jong ki lagi jong ti kalong gumne gabai kalong kum bangi yo ilang boro kadai na kajing khap ngia ko serok bat nang bon skinang yai kinang wan ki kali private kinang kiu man ski kinang bon ti ki commercial vehicle ro kinang bon ki perlu kinang start hak klein business nungki kilang ban kiu Shillong na wei kapor tiki bejai kiat kinang bon ki kena school hak por by office tenteng ki keling hap up ki pernah ki keli ban cross ki breu namar ba ki crossing point ro ki luna mar ngimla ban ong ki breu bar khoi pi wanang ne pi bejai ban uni sebra crossing ngimla ban le gupta namar ba kata ke situation kampat long gupta namar ba ngimpat poi hak ke stage pelong gupta ti hagi wei pat ki benta jongga Meghalaya, di pekum sejuai, senang stoin, senang po, se tura, kita jika long bangala yo ida tadi, long bangala juban teng stay. Dia kalau gumne kejingdan kali kadoni ha kita benta, hendrai kampat long pat kumpalong asar Shillong. Ti bandong no kejinglong kali, kejinglong jong kejingdan kali asar Shillong pat kidon cipun ki factors bapelong ya kita. Na try kin sepoi ha ki pat ki benta kalong bandong relate yang ya kita ki pon ye panyikran. Ti generally kajinglong jong ka jingdang kali Shillong kalong kine ki wen ki daw ide ki jingbon kali pelat bat ka serok kadang ya sa kunjo badan ki kepat kadang rate pen manusia nambar pila great sia ki footpath ban long safety jong ki pedestrian ti jing ide bat kata try ngas kau nal de tangkum tahi ban ka jing ide bat jing kali number 1 Okay ba. Ti ba sadap ngan poi shapi ka jingkli ka baning kong yepi ka long ba. Kai kita ki kendon lani kita ki rules kung mangitip mo ki balabo ban pendu lani ban suspend ya ka license tong nong nya kali ubanya kulmari ki kali pila pan pansya kendiat halor kata ndadab kita ki jingkeling sa poi ki bentag ba kumno ka jing sam license kaya hapo ka jela jungi tengang ko afin jubab sa ka jingkeli baning ko Baikong ka rule namanta ban penstom ya gitu ki pengkain ya ki rules ki clause ki balabu bahap follow kat kum ki driver te ka rule si kade naga rule arpowai ka jong ka CMVR rules ka khandai pa pra ini hap follow nang to te de ki pengkeng ya ka to rules te naliang ki law enforcer
kilap ki pengking kilap man forward suka office studio man lai ke belakang Dengan poi shapimba wanan bok jerwa. Kumno pis ngau halor ka jing deng kali ka baman kasngi ha ka jelajungi. Ta nagliang kublai kong kani phi ba pli lakhot man ta kasngi mo. Sekane ka rensan yathir. Te ha ka ban kong nang sabe nagliang jungi tingim so plasho habi de ba kani menta. Namar ba ngi hi kum kaseng na do kasngi ka ban kong. Ngi laju ajimut ya sibun ba ki jemut ngi aja ke state government hagbi dei ba kumno ban sna ya kata ka an nani ki kendon ban wanra ban laj ya kata jing thang kali so solo hendrai ke basno phla pa kalong ba ki sarkar ki blalaj bat ki kani ka sarkar ba mantaru ki kham ya lai habi dei ni ki benta tingim so phla su ka ba kham kong san e kalong ba lada nakaliang ka sarkar lain nak liang ke department kam tamile kemunsung no ba ngi ka surok mo ngisa kumjo kat ba ki jingdon jingi kali pada klanang bon sisa nak liang jingi rumi sakhi ya kata kat ba ngi pada ki local taxi ha ka east castle district hi brokoi ngi don tang kemasan hajar tam teli nadu usnam arjar nyau hado kat kani ka klimat ka bamanta ngi don tang kemasan hajar tam ai mendai ban sanjar steng ro sanajar arspa sanajar kunta something te ngipalai pat habrok kuwi ke district ndai tang po solo ka ba ar par kalong ba ka jingmi bon par ki kali private ke dei lingba ki ne ki financial institution ki basu teng don zero down payment teng ki don ki basu tang ka tu ni layo ko sei kali ka ba balai kalong ba nagaliang sarkar kamsim nasna ya kita ki lat kilinti kumno banwanra ya kata ka kita ki snong ki bakham he mo man sna yo sna hat lani kum chong man create new township sikiwe kiwe banta khnang ba kasol slong kan wan ra ek bak ya ka baklut ne hadu kat manta hi khanram pnar bhoi war ulangam maram baro ngi jupunan kam ek sol slong kum kawe kamat padang jong kajala te kum chong tang hapo east castle district lada susim nuksa kat kum ka statistics ka bang ngi yo men haki snam ki ba wat amar sitang snam jong news nam ki klip tangi klip private ki bran pok district ki jongi kla cross ya kembai ka arlak tam tengi na be kumjo te lada hadu kat uni bana kat kan ka klip mat ka bangi shong ban thir manta kat no shu try kala nang plus dim dei tama ba sedap te ka wan nang ta te lada tang hapo is kasel ngi kata segi bawan ki we ki district ki wan be hasor namar blai ba hadu kat manta hi kalong ba commercial complex hi hapo ka beri nyu trap ka jongi ngi dan tang arli kawai ketika yodo berkabar ketika kendailan. Di tanggini ki arli, di habakut hi borok ngip yang merek sata sawan rapat ya kedeng kali hang ne po slong. Bar khadu kentang iwai. Ha ka ban kaliang jungi ngila jupen kan mau. Bang ila submit ru ya ke memorandum ki paper ha ki sarkar ki blalet mo. Yang namjer kerteng ngila ju submit ya kene ba ngipen kan mau kemen kan mau Dr. Didi Lepang bang kuador blai ba mensua ha ka po jong Dr. Didi Lepang bat banit sebong bam kuah dar boleh kila yo ya kata zakan nagi army mansna parking na bantaki commercial vehicles bat ki beri balik pen am saki commercial complex ki jongki kum haki army area kani kadi gawe bening kong kala melong ni po kani ka benno stambi join nang tina po anjeli ka baar ka dehang te po kliyo do te kum kita ki ibrokhan de kita ro emsim na urlong te bakut i menta ngi inongnya kali ngi suya sa ka jingya khnyum teng dei kendu bot pelit ru mentas ngi khnyum la sai mestap ka free layak hu mzim no ka suan nam tangi sulon tang ka adjustment ngen ni tu hadu ka mentahi lada dam dei sisa ta jing sebun mensiem jong ka police department shanu kalawe jong kinongnya kali kamai kamdan namar sisa hi ban parking ha posorok njulong hendrei wala ka taru ka jala ka jongi hi ka bayat andha kanun nadu pajba ya andha kanun ngi kinongnya kali ru ngi ya andha kanun namar blengi ong kata hak jaka bu pajba unpunan kam hok ya kejingya lenti ke jong u no po footpath umyo su ya ka hok ke jong u habia na surok ngiru kumju kumkinong ya banyak hapo surok ngimyo su ya ka hok bangin ya kelut ya ka kali hapo surok laya no do pajba teng kum tu kin kong rai ke kebat kebakam kong san ke dei hang ni po khnailan dan ni hakinu no junction ki bolong busy area hak jing sha sarkar ka adi bansna ya kini ki overbridge ma banyak kejat ki bro ban cross
na way shaway ndai kum kalong mentahi kum don bukum kataru kum kata ke polisi ru na government kam sim don ti katahi bon ra i kata ke jing thang kali ni poso long nginum keno than tang yano you know ndai berkhot hi nadu pat ba hadu kinong nya kali ngila suyat anda kanun de namar ba ka sarkari ke penikai banyak kum ta namar balai penikai banyak kum ta ngi kat kum ka permit mo i se MBI don hang ni ngi le kat kum ka permit ngani tu ipi ngim la banyak sharing system ngirim kit hire system Tenri mentada kajing bambiang ki parking da jing bambiang ki jakayang habakut hi sanj pomitar adon ngi habyang be ban kentiu passenger namar beli ngingi kwa man kamai ti itu ru ibenta iwan rahi ya ka jing dhang kali te habakut lada mangi ngim don kata mutual understanding menta hado kar gini ngi menta ngi be mutual understanding lada ngi omang ini ya an habakut hi banjanjar de pajma kawan onta te long de mengi sutu lang kan itai de jing kali nak jong pe Tiga tu benta beningkong nilayo ka jing syai ka bakam syai nakaliang ipulit nakaliang imember ibadon benta bat ka jing sam license lani ban ai jing hikai na benta bun ki brio ki barang kwa menang menyak kali berbanyak adekar ka kali baringkat bai presiden ru bal ai ka jing pensyai halor ki an ki bakong san ki badai ben penon kam hendrei ka syong stang hanga bat hapi hatu ngila ban penon kam hau ya kata badladang idon kumia kita ki taxi drivers ki banyak ba nya ki kali ngila ne man ai jing penstom ya ki Kubrish bun ba halor kata. Dengan poi syakacing kali ke ba ar Mr. Kendat. Ki ai kisan jam ki bala shim da katanat pulit ban pendat ya ka jing jam traffic haki jaka ki bahe. Ni nak kaliang jong ki traffic katkum ka capacity jangi bat katkum ka jinglap jangi ka ya pher na ka be ki jaka ni nakran hasor silong mar ni trayang ne hasor silong ngi yoi bangi tapi lek keleng gi jaka nado na madan rating nang thamai chawan pois kendala dan chawan pois samin city sini nadengi pek nate bawa napo MES nate na serpi burung sini kindon baik ki traffic jam hakapor man med habala wai office habagi kliyo kila lain lek phai sinong pinyu i kajing drong jong ki lain na do na civil hospital na ni barik malki terter sha do sha maram ting sha do sha outskirt jangga sorchalong marbalai na marba barogi kli ki ayat na kejo galanti ki boss ro ki anang tu ki trok ki barit ro ki balong permissible bandrong sipa sorchalong ki mini trok ki mini dampar ki anang tu nata ki private kli badan tang down driver marwe ro ki anang tu jinang ta ki balik pat sini sipa opar selong ro kalai nang tu kasdang dok nabarik tapi depet keleng ngim yo iso ngim tip sikun ban le ndrek ai ka bangi le kelong bangi regulate hagi poin ge bangi don kam nyabu nyapen ko ngo yaki driver baki deban kim deban jom kulmar ne ban yat kulmar deban overtake kulmar ki deban up line lajong tingibo hagi poin lagi poin don gi briu jangi ni saya kontak na ka poin kumur long sto rala man baki kendiat kalain tan kendiat ya dan nang pang untuk menema teng buan gi 108 ambulans nga pelaj gitu kemudian jika ban pelaj range to adjust dan ke space ke pelaj siteng meter hagwe kali kendian di pelaj penki kali kumba ar pelaj peutli cek tak nang tu yo orang pan nang tu yo ayat pat long tu ti kalong kene balai kalong tu namar ba ngong pimene kumba kalong related bat kekuasaan bawan ro kalong kumne namar ba kikali ke yai na kejo je ngia penyat man legas ngia kejo ke sistem handangim dan pat ke sistem ke balong ba ban pen improve baik tanglong manual ngimpat yo isro kelong ki ba penya kamen kelong bangi i kelong hang ne ha junction hi ha ki main junction ni je pe main junction long ke bangi yo i dangi don long kan sapoi ke por ngi kermen bakan sapoi ke por bangin long gombalong sipo asam hagi main intersection jong ikali namar ki ya untungnya jadi flyover he kikali wan haga to balong ki intersection ki ban ngile sini impadon hado kita gilar ki ban nyo pradli gilar ban cross kikali kejo kapur dai ngi yo i sipo asam ki bun ki jaga ki bal improve traffic long baki ya play kikali nalor bapanapo Okay. Long kimdan kamban ya up andre hangi padang ne long gidan tang la tilikila teng ya pan up itu kikali Tiki bangi sim, kisen jam bangi sim. Kalau ngba, ngihap
we have long patient hab up yang tu kepor ba hab ailat yang kita yang te bagi nyatan ni kali nang tangin pa manginang ni bagi driver pat kim dei ban ya overtake bat bakim dei ban ya long ban ya disobey ya kini traffic rules ti kino kiba long kiba letam ni saj fine ni compound ni le compounding kat kum ga section long ga badai ban fine ni ti kum kita jing persan ngi kalong ba bante lakam ni baki dai ban long discipline ti kalong kum ni haba ki kali kiu hamtam liat ke bos kalong kum ni bagi kali berit ki kali rit ki bon naden kimla ban overtake itu kali nomor ba nang teru nomor pi kalong bangi yat ba kejo long two way ti bon nang te kimi alat ban bobot ikan ke bos naden alat ban overtake ke bos nomor ba ki bon nang te na siliang ro opposite coming vehicle ro kalong non stop ti upat ba habi hun lang kata kai ke kam jangi ke bangi persang man le gitu kalong bangi ngi hab le kan no gum no hab tan ni ki kli ba he gum gitu kam tang por jan met ki kli ba he ki wana ki ba kiu cha le cha opar salong ni de ba kiu cha liang madan tertinggi balik pa cha smet cha juai terter tu kita gitu ngaliang ngi sen jam ki bangi le ki bangi shim kalong bangi hag tu ko polong ni habdan hasurok tu ko por ni habdan bat haki jong ki point bat ting ni habdan ba haki cap ki tu bolong be hab long ni hab ong bagi choking point yap choking ya ga movement jong ki kali kanang ba kinam la ban jai kat bamon pi ting ki jai ki bos sang tu makit on kam passenger ki yang pasal ki tap hawa ni sentuh ba driver on kam passenger dom yo passenger unyo bai penyang da kali bat un ai da malik chung bat yel din bam da isu thoi kata handai ting pot long dan ki benta pat bagi ting ki yang pi hagi riat ki op tu ngim cha ngi mai lat i pen kiu bai namar ba tu bawa naden ya kali jong ka sting handai umla ban overtake pat namar ba ka kim go sro karit namar ba kedai boat ways ki ya ki kali tingi persang kat bangela ulang bai de bor jangi i exert energy ni pemi i bor set i ki staff jangi traffic asrok kamta ma ki pek awas cipang gila than namar ki atat pe lami ki sab ka kala ya di ke di yatan to cipat kas sisentam tu ngasuk to il de namar ba nyiru ngi jeng srok bat ki yatan kali kamtam hagi por ki ba ya clash ka timing bat ka port office nata bat kron ki program jong ki VIP movement ngi VIP ngi apply you hang tu le ngi hap ya trai teng e ba hap shi ki tu hap penhun ye tu apply berkhoi ki dai ban ya lain tu kalong gumta kalong kat kumba kalong menta kalong ba ngi trai baik ka bormet namar ba long bangi 4 la ban le dah namar ba ga kajing long ka srok jangi ngi 4 la ban yu ngi hope ba ndal adap ka ka senong ka srok na ten opar selong kam kala ya ban yai gitu kan serap sibon na ngi ti ngi hope ba kan sapa ka por ba long ba ngi ro ngi kam sup kamong ba la he ka srok bagi traffic ngi dan kam se badai kumta dan kam se ban boi traffic police ngi kami kibon kiliang kolong bagi bangi la ban le kolong bangin haga por long pick hours haga por bagi bon ki kli ngi dai ban long alert ba kadang bangin ba bagi accident kinam jia kalong nomor ba jia se accident haga por ba den kli kadang pen jrong shu nomor ba ting da accident ki kli nyimla ban remove ki kli klam de le proper ko bari nomor ba ni hab le proper ko bari ban tip mano bakla ting hab alert ki driver ni hab ai ki proper signal tang hab ai ki proper direction ya put bisil srok penja iki kerang man light na kita ki ai hiru kidon cibon ki ai ki bangi la sim ki longgi jing persang na kalian jangi ti haga jing dai ba kata kan cuba stang kata ya la sekin dam pat ki jing kli ki bang ya hablang kata ki ba ngan saat biang kata kan ki point jadi to kulish bon kata bashadap ngan poi biang shapi kai ke benta jo motor vehicle inspector hakapor ka ba ai kini kinong apply ki license kiba haneng kerta ka bakat prasnem ting kidon ki khna kiba nya kini ki scooty kiba hapo kerta kar prasnem deina kata jong kiru ki sabon ki jing dheng kali te pidon em ki kenja training slani ki kenja medical test kiba pi peniat haka por kiba pi ai ki license ya kiba pila ban juba palor kata ba kong namta ka training hi kadai bai lomba ki
ki driving school ki bala don menta kumba drone tu lia po shlong ki de ben yo ben le impact ya ka training jong ki na po ki driving school te nagaliang ka office jong ka district transport officer gi nagaliang jong ngi de tang ki licensing authority ki ban ai license ni ki bro te anda ki lawan na po driving school ki hap apply te nagaliang jong ngi le ya ka preliminary test an interview ya ki spang ka traffic signs ki traffic rules ki rules jong road regulations nang ta ka kamram jong ki ka por ba accident nang ta ki kot kali ki de bandon bat ki ha por ba dia kali ta de ka first step ka interview ya ki te anda ki la pass ki yo ya kalana license learner license hoy kalana license takin ban nang takin hapta ru yo l ketu ka learner license kalong valid nang hapeng kanong por ba 6 months Driu banai. okay te ki hapta ru yo l te ka distance ka biki ya ka por biki doni ketu kan riu banai license nai hadu hai kila ban le ini tangba uwei ubriu nani ka briu ko de ban don hangto batki mo de ban ki nong sanran ke nong sanran ki badon nya ka driving license effective driving license kita ki co passengers ni ki nong sanran ki basong lang ki dei bandai ki pladon license de arshka ru kaju de four wheelers kaju kamut ki habdon te haden nong to anda ke la nia hikai te haden 1 month 1 month shibnai shikmat kila la man apply ya ka driving license okay and that ketu kan riu banai ke after 1 month haden shibnai kila la laki desneu bakila bit nang bania kila ban apply mengkong kin nang shoi ke rules te anda kila yo ya kala na license kin hikai pat bania kali hasuro kamu haden shibnai kila ban apply ya ka drive yo don ki ba ong haden sitio ngala ko ban apply driving license wa karuli ka sha haden shibnai ya ki ban apply driving license de kimpat sebit kila ban wan haden line nai hapo driving nai de kimpat sebit haden driving nai ru kila ngala ban renew ya kala na license jongki extend for 6 months san driving nai kila ngala ban extend ta kila ban apply driving license haden ba kila apply ngi kita driving test kata 6 tak kali dan anda kila pas ya kita gi test kat kum ka rule khatsan jong ka CMV rule 1988 kat kum kita ki close ki badon hadu arp sautali kila pas kita gi ya ka test ang tak ki salahan yo ya ka driving license okay kalong ka ba te kato ni pi ong ya ka snam yes ka snam ban apply driving license ka de khat pass sam sheneng te don ki ba ong ba don ki ba yo khat du khan yo snam ro te ya gitu kila banyo tang kila banya itang ya i kali kali arshaka i badon sanpo sisi engine capacity te yamanta te don chu tharai ki scooty ki bilane ki arshaka ki ba don ya engine capacity ka ba sanpo sisi te tharai kamlong feasible ne kamlong eligible ya ki banya namar ki yo ya ka license motorcycle without gear ka ba hapo sanpo sisi kinya pat ka ba mentagi scooty ki don cispa arpo cispa persen cispa ni persen buat kam no kabut da dalang ki law enforcer ki lab ki hasro kila ban bat kila ban phang compound phang ki kalong ka ba shai bha kata halor ka jingsam ka license na ka banta bon bha ki khna ha ka jala jungi nga karne ka ni khamtam na ka banta ki ki khna ki badu ka jing im la die halor ka jingnya ban hair stat jungi ha ka scooty khamtam ki ni khna ki ba po karta ka ba khat hasnem ti halor ka tanga dan sa koi ka jing kli ban kli phi ba shadap kani ka trainings kuma phi bataya nga man ne ka don kini ki driving schools ki ba pher ha ka jala jungi ki bala ban ai jing hikai na ka banta kini ki bri ki badang khmil inti be kinang manya kali te antat mentala da ngadon alngut shipara nga apply ka license te hakajing stom jonga ngamla banya nga anyo ka license upara lada usha kem kumno pendan kam na kani mame lani mapi te halor kata ke motor vehicle act mo kadon kala jing pen stom em na ka banta kitu ki bashim kabu ya katu pade ya namata kita bashim kabu daga wai par ka license wai kadon ka jing stom ka kom ki section
trong tu offense penalties keladon Nama bateng-teng ni betul orang siapan ki bahaya. Ki kena ba hapok kan terus kat prasdam ki siapan ki bahaya. Siapan nak ki kemi ki pa. te kincha ngat kat kum ka section 6 pak praway ka driving without license ka penalty lani ka fine ka ba 1,000 tangka. Kata kajing penstom ingat itu iba ai ni, ingat itu iba penon kam ni. Iba ai. Iba ai. Okay. Dah, kau bun ba alor kata nganget bun kinong pet jungi bentar sengi. Kin kemen kin dap mensim sisa. Kam tam kini ki bayar tengko berkajing alor kini ki beri banyak kali bean haklinti kesengkin. Kalau kajing pentut kajing penia sisa kam tam ye ki beri ki bayar haklinti sengkin. Ti ba wanan bok ngan poi syapi kajing kali ke bakong san mentamo. Piju syam jing hakikat no por ban poi syakajaka coba pikwa ban poi tang namar kajing dheng kali pede pimla ban poi. Kade hiki por ki ba kat no. Menyekran ya kata hi kapor hangi kinongnya kali man la kasngi. Man la kasngi kata kalau bangimla ban poi ha kapor ke babiang ke beningkong nomor bang ngimdei ki VIP. Ngi dei ki nongkit ye ki men sembreu. Mak ngi ki passenger nonglet nongwan. Te hakju kapor la da ngingin amba nginyat overtake ru kamlong. Lan no stang ha bang ngikit ye ki nongpang nong stom. Te ngila iban penpoi ba yaki da ka ba masen poi hakinu ki junction hak ba ki traffic police ki don ngi siong penyerap pen kontak lem man la ki traffic point ba ngan hap overtake mengakit yaki emergency passenger kum ta ter te ban ong ba ngingin poi hak bangisam singe te kalau long man la nadu masen stang man sai kali nadu masen stang man sai kali hadu ban set kali ngimla ban ong ba ngin poi ipor ba biang Henry sulong ba kadai pa kajing start jungi minong nya kali ngijumi na pada ha ipor iba kam kelut na kandiat menginla ban adjust ban nya poi hiti ipor ba biang namar belai ba ngila sngutho ba hapok ka jela ka jungi kam tam hapok sulong city ka badon tang sipo point square kilometer kajing he jo katak city kelas ngo thamula ban keren ha ka ba kasurok ro kadai 1 lane road kam dai 2 lane Mah kadi kam bamla banong banyaya kabawan nang tei ba kani ban kiyo tei hagju surok handi jing sa kadi tang man sukil lan tang masuyat te ngi kisulong no ba hado ka man tate long mangisi adjust da ka baku habako di ngisi adjust jikam kita te tang itahi te jing kli habi di ba ngimla ban poi biang por ka jing bamla on poi biang por jingi ka sulong beting ta bangi lahapsu ya imlang no bangi ya kani ka pateng kani ka juk ke jungi ke bangi menta bong ba nadu menda mang keren pas dang du lomba nge layat antha ko nun nadu pas dang adu menta se Kebish pun lo kata te ba kendat yang poi bang sepi mo te nganget kibrio sisin thiet ka kali kiyo ka kenja jing hikai ba uni usignal udena ka banta kata ka banta merbanyada ban penya tengko kali persya tikila ban cross no sakoi pede ka benta ndai te phila ban batai ni khindiat hato ka signal lani kani ka jing penya one way mo haka jalan jungi kalayarap lani hadu kanu thai kalayada na ka jing dheng kali haka jalan jungi phila batai kata ba kan keren sepang one way swa yes dangila dangidon ki lat kilenti hamanda ki dong lani haman la ki long ki benta bolong conges long BC congestion Kalau kalau Arab sibon, nambar PE, nambar kalau safety ru, nambar cisin pila yat one way, kemudian pi yat mapi marway na gitu gelanti. Kemudian kikili kibuan opposite pi, dalam pilang safe. Nah tapat kejorni yang piru kalau koloi, pinon kamban overtake ino, pinon kamban eyesight buan nang tay, pinon kamban ting. Di Henry kalau bangi ngimdan kibuan be, kiba bon teli, gidan katuk aneh aneh. Ha selong. Pi long for example pi gene ga round jong secretariat gene ga one way na to na IGP dangi wan rash bawan kalau ketu kay rap sikadaya marba kim do jurja ki aksna to ti da bangi don kum kitu gi one way sibon terli po star selong long kan rap sibon na ban pinja ga traffic cancel ga problem yang traffic at least 50-60%. Ti kalau bangi don pe na marbelai ba gine gi one way ya na to long kim don connection but kibai but ki stroke ki ba ya join but kita bagian po segi destination ki for example long kumne long sibo gibriu ki wanang ni na po bawan na po MES wana po garikana ki lenti saranja lanesha nomon song lanesha manan ruting
Ti nang tu dah ngiyo man penyat iki keserok iki bakim jaj one way. Tolong ke bah andal akut ke tu one way jang ki kan join bat sekawai te kalong lalong. Hanrei kalong kum ni. Andal akut na ke tu one way hab mi bang hakejo ke main road. Ha ke main road. Mi bang ke main road long hab face ya gitu gi bai. Ti andal gadang ke one way te kalong ke bang rangila ban snabun te lagi one way. Te kalong ke ira ba shibun. Ki one way ngi bon sen ngi yo ngi pen long hangkat bar ka jingis ngoto bar ki hapo gelong internal kan hapo internal kamsek on ya bon be iki dong internal tu ting don ki riat ki balong op kuntu celong dagi ya ki kali tu besan long jenjar ting kutu ke kelat ke balong op anda gala ki ha main road ke connect meng bat ke main road celong kutu sibuk ke kali don lepa ke movement tu bro hab yeng sibuk gelong dau expert kan ke kam kali road mar tu ke dai ke machine ya asli no la ban telun yang sediana kum gitu lagi jekau ku isa I one way ya perlu jemput bat kena pek chnam di kams kelong kam safe gitu dengi yo lalai hapo asor ki bon lagi one way ba connect na gawe jeka ba connect pat main road ba ki lagi chong ki destination long kada yarap sibon ya kajing dai bat kasih kenal kelong hoit ngi bo kini ki signage jadi dai ban yarap ban pendengkel ya ki signage hi dan ki ceka bangi ngi mlaban bo yagi traffic personal jangi hoi long hagi main gi labo hagi tu gi junction gi belong BC congested junction yang ada pipet highway long ngi exercise ke traffic dan yang jangang exercise ke traffic hanya po sadar ngi highway jangi ke sedang napo nadu barik na tu na barik ro gawe ka long ka belong kabak impact bahaya ga traffic congestion ting dah ke stok ke traffic jam na barik kelaban ketak na do na fabricate jadi lagi mukra traffic ro tenang tu pat kelaban ketak sedok gimana rating ro kalau ngomtu ketak pi na ke area tenang tapan ji hangiran sagane po ke civil point hang tu civil point ro ngimla ban penankam kat bangimon dan ngil penankam kat bangimon yagi signage jungi ki signal jungi sign jungi traffic sign jungi telongkan suk ingi hendrai dangi penankam pat kat kumbangi kwa kat ketak pat yaki priu pi long kum ni hapo civil point tu haku por ba long ki less movement gim dei bang less dong kum ni 60-70% kedai kadang ke traffic movement kidan hang tu ki kali ki barung right turn hang tu ki barung shalaban nang tu ki rong anta ki bami urgitan di haki por pick overs haki por belong main movement belong very crucial aku tu por ngisai pando ipang ki kali ki buan napo MES bandrung shalaban bawan MES long ki kali ki buan napo ul cara nang tu yang mana tu nak anjali pemberim ki ban cha civil side cha barik side ki ban rung na halaban ni place nak gawe ke bot jungi batok no right turn mara right turn ko to gawe kumbang mene ada gawe ke kali ke slow ciskon kan sakta sinan ngisai pendo kum tu por ngisai penankam yagi sign jangi ibu ke no right turn long ba tu beri hak wan patnang te hak patience bangi hak yasha bangi hak coordinate bangi hak pai na system na barik wan hang tu kamsuk padang tu nama wan hang ne pan u flow lang haga same direction bat ki bai pe wan hang te pan u hak upstroke hak stop kan ke movement jong opposite coming vehicle ka pause ciskon kata te bon sen ngi sajbo gitu kino yuton ban easy ke traffic lang ban deban east lang at least will get some help sajbo kino yuton nomor ba hagapor ba ki ki kali cukupor nang neru ki kali airline hagi jikaran ki space ki bahe ma ki kali ya nang nel airline wanang ter ya airline to new kali balai opposite chate ya uklet ka ai hayeng na uklet an kam no ko apai kan sana nimsha yo ngi place daga no yuton to nomor ba ton to kan sakta lo dikiwayam barmdai ba kata gitu kan sejar accident kita pun kam ya gitu ki yarap bahangi ngi place ki yuton bat ki ba waile gitu langkung kejis nangking ya fine kat kum ke situation ya pek ya I warning langkut kum ke situation tengi bo kino right turn kino left turn kino u-turn nata kino stopping zone jika belong very congested very kepadang crucial movement bami kim deban stop kulmar ki kaliang tu ki deban jai ba dagi ku stop ki deban jika somewhere long hakmat ne hang no ba chua bakin sengai pan kideban ai signal datang signal ikli naki kenang bagi kali nadian kintip ba oh ni udah yo unsange ano waktu nadian unsa adjust ke kali jong ke speed ba
anda ula lain tu kali bakin namanya kelas ni kimi tengku. Tikirap gini di proper signage, but ka proper kajinang jong driver ban use signal, hak tegalan hak kom ke badai in the right way. Kalau ka yarap sibona namata ban penduna ya ka traffic connection swing. But ki one way dan idon lalai kita ki road di kilimti ban connect na gawai one way ha gawai pat nang tu pat ban penya khalat bengi kali sibona na ki jaj san spa tali poang tu ngi pan khalat ki ar spa stu lai spa stu poang ting pun keduk spa ngidon kum kita ki bianga di na kali hancing kita yang ga one way but ka use signal ting ngau ba ka yarap sha ya ka ban isi ke traffic movement la rangi yo kum ngi cibon tli one way kedai ba ata dan kam ban pendon kam adkar ya kenu ke benta ki bengi syak pen benta kam tam na ke sorkar haba kawan ra ki kali bathamai haka jela jengi tanda yo ki kali bathamai bon ki kwa ban thiet ya kata kidon ki bre ki babet hakali yang kayok kon kidon ki bre ki bamla ban pen biang ila dia ban yo kata ka jingkwa ti halor kata ba syadap engkau ban kli pi kumbang itib ba kadi tek tang kadi tiu kabala ban isu lani ban sami ki license banyak kali lani banyak skuti lani kinu ki kenja arsha kali ni sau shaka mo kum ki trucks ki buses mo ti pila julap ni am kanu ko jingjia ha ka ba ukhna lani orang ba lani ka khna lani karang ba ki syakem halor ka license ka bom tikena joki te hatu ka don tharai ka jing peniaj bean halor ka ni ka bentaban ai ka license ya kini ki brio how don sen ngilap don ki complain ro plan matai banyak dia ro katan dia don ki brio try ki ba sabar katang ka office kanute te ki dot ki complaints ki shaiwan haka jela jongi ki jela jongi te naliang ga office kala sim ke menta habang ngila the file ke case age percaya utau bro penun kam te naliang ga case kanang ya inta te sepe kalong no tahan re kedon hi ngan mla man lan kata mana baru kedon kum kita singla kum beki scan ki change ke kartang jong ki ai te naliang jong lalap tang kata ti dalap kum kita ki benta ngatrai kaya ke suspension ru dai nama ka suspension nama kat kum ka to driving license kisim to serial number driving license number kisim jong woi bro agabo to bro unum tip kata ne resim do woi pat la panun kam ai kerteng pat num temut teng kata kesi ka debe nagitu pen le yo tau bro don jing tip shu kalung ta okay tengah kemut kalong kabui ki kendon ki bas kem ha bar ki jing pinstom ki ba khambanya nak banta kini ki brio ki ba ki ba kam ela dia ba ki yo ka license tik na DTO handai ting kadon ka jing yat be an mo kumbangi just ngau shini shatai ngimla bar kan tho persha mano ba de kita na ngilap shai kadon tamba ki don ki jing kan tho brai shini shatai mo ba ki ong ba ki don ki ba ai kata ka license ka bam ya hap la ni ka bam de ka DTO tikamut da kata ka jing kan jo pingi yo jing pensai tik ba la da ki don kum kita ki jing ja pi penia bi direct da ka jingkin jok tin halor ka ying bisharan dai to kalong ko basai kata ki ba wan dan bok ngan poi biang sapi mo ko mapila batai pi yang amne ba kapori ya pi kamdon ka ba benia ka dei bi kapor na du men step si anta na do ndri baji men step halu ne subu men du por prabaji men step hadu prabaji jan miet mo ti kani ka jing set kali jung kini ki brio hapadeng kalenti sengkien katanga keren tek tangi kini ki taxi drivers mo teng ki ong bangi up slam hang ni namar bangi abi ki passengers jungi mo teng ki ong ba ni hap up slam namar ba kila de book kila de preserve te pi kum i president pi kum i nong shempang i belas ngong tu shay ka an kat ko yeng bisharan bar ka an juki police department hatu pitarai don ke bala bania persya lani bania tainia barki bahe halor kani ba dei ban sya ya ki bikin yang persya asurok warla daka pensakut no iki kali ki bahadin kum kata gazing kali te kamlong namar bar kam 4 juja kot hiro kum ta nak yang jungi kinong nya kali
tang ba shublong no kumta teng ha por ba kumnik bu hai nui jaka ibalong congested te ngiju ong ru ye kitu gi nongsong lani ba panan kami gitu kali ba hiar ma phiang ni ngin bu kali mengi sata on na phila adam ngin sawan shaw la phikwa ba ngin wan shaw nang ni na jaka ba ngon drop ru wan shaw la phikwa ba nong ba phin sawan no hai tai jaka ru ngon pi teng ban chu ong ba set nim dei bangi set ya kali ngi shu pak long no ba kit ba bon hi taksi ngi shu pak mo teng musong no nomor be bangim dan ya kata ka proper parking allotment lani proper parking space nak banta ki taxis ki jongi lani ki commercial vehicles ki jongi te ndai habku dei musong no ngi sialong adjustment te ani bat police department ngim nak shu ban siu kuliang na do ki belasong that hadu baki nang don mentar ni ngi don baki in touch bangi ji tre rangkat bit nakapor sakapor kata kalong ba lada dei por badhang kaliru ngi ji rap lang ngi jubu hiru volunteers haman la ki temporary taxi stands ke jongi lada ki temporary ru namar blai long ngi jubu bai ban penyai ranti mo kum kita henry ban ban sat pat ya kali hapok surok hi kam simna don kum kata henry kai ka badau ka bangi ngilap hi menta kalong ke jing sat i kali hapok surok bubun sin hi ngi khamlap ke debe ki privates mo ya haba yakran ni kantin set kemut ba lapen yang samet ne penyang hani ni benta mo lam nong no ba ngasa hang tuan penyang ni dem dei te kum kita hi kawai kalong ba ka odol pa ka rules kat kum ka Central Motor Vehicle Act knais pa pra ba haswa ba fintit ya kali pide banda tip shoi la de ba pide ben biang ka jaka set hadin to pilayo man thiet ya kali ki hab register haka District Transport Office la ka de hapo magidon lagi jong ki Regional Transport Office hak ba kani Regional Transport Office pada kidon lagi jong ka autonomous body jong ki te naglyang jong ki kin hapan pensisya baki biang ya ke jakaset kata ke jakaset mo ndri kum kalong hadu kamanta pada kum kata kam don la thiet kali register bed dep nang tu penyang ya kali surong te yenu pin kena hatu pin kena yang ngi kinong nya taksi pin kena yu tu nong thiet kali ni pin kena igi department kata balik kalong bangi hang ni ngin pat yayat an te hadu kata jin la dangi la yayat an hang ni ngatrai nadu upat baru hab yayat an kemangakran menen nadu wasdang upat ba manta ka government ta ka snaik footpath nang panta ka hok jong nong yat nong yeng henry minta sano ka hok jong tu nong yat nong yeng khat dak boburom yagi nong de jing de ngakran persaya kata ndon hok te wei bu wei hingi la long pen kanyanyut te ne te kasulong no ba ka ik ba pelong pat yang ngi hang ni po ka city ke jongi hang ni po sosulong ka wei kalong ba nagalang government ru kanang taman aya ka ya kapung kanang taman aya kapung mat urang yang khwai henry habukut ndon dok ha lane teng pi a teng urang khwai le yu khandon kapung dem de ta te kalong ba kidi ban thau ki kilat kilenti lada ki thau ki kilenti kumun song no menta lada fi ong ba ka kelut ke surok kayo kakot pada ke ekonomi pada ke hiar mento yu kelut tu surok lada ka khamia ka surok ke ekonomi ke kiyo kon long habdon ya kata adjustment te ngin habdon ya kata adjustment ba lagu no kum nakaliang ke sarkar lani kum nakaliang ke kanu ke department ke beripet jin lada ki trai met bat mensim banwan ra si saya kata ke sosulong kawai na ki states ka ba lani kawai na ki jilla lani ka city ka ba itanatam hakar kumyat kumyangi kali kalong ka basuk balong sikim mentam song no phimla ba finra tang plastik ro phimla ban ra tang ki plastik phimla ban ra kinu ki ba penjebo ya kemarian kadai ka jilla ka ban kong do tam pok India ba na do ki jing thong jing tap ro kim ka man ai dawai kawan nam ta kan te ngiru hang ni la ki nong thawan ki jongi ki officers ki jongi ki yo ban trai lat lut ya la ki kam ki jongi ngatharai num jialong kumne kelalong na kumwe pan ndai habakut teng officer sa te mrau huwe habakut long mono kelas opdung upat bai te itahi dei ba nakaliang ga jongi hingin yakran along yakran ya kaju sekaju namar ba kane ka dei ka on plan city naduk mensua kadai ka on plan city hadu ka manta wat lada pi yakran ya kadai ka new shillong township ro
Katairu suki-suki kan kena on plan city. Namar kat kum kejinglong jingman jong kesurok. To lada ke sarkar menta kelaban ong ba hang ni apa kejelami kelia jungi kibun kita kiri nong kenti. Nani the lands belong to the landlord not to the government. Hendrai ngin yakran syatang ni positi jongi pada kidon ke jaka belongs to the government. Balik kimla benda kita. Kastuk bah. Menta hendrai hajaka ban penhe lani kumno ban thaulat baki patba kinyat. Nani sna flyover sna ki roadway. Bakinnya, cuba mentah nuksa. Deksna tangga rupwe tang nado na barik. Hado Ahmad Fran. Kabiang tegi pajba. Dem deh kita. Namar belai. Kadon hero ya kalat. Nrik kimmon. Nrik su alat pada bensna yek shopping mall. Su alat bensna yek ki building. Nani ki yeng simen. Ndak baki semua. Kendai perkendai senem. Nani si spak senem. Kum ter. Te kini ki berkat jeng sak sarkar la den penduk no. Kalau dia scrap no ya kene. Namar kumaga long hi wadak sarkar pareng mensuaru habaka simuai ya kini kejakan naki sim naki menteri kijongi kelakut nadu kata kasi spak snem jongki nadu snem dambakla di snem khat praspa andre pulai ter hadu kam ta kelakut kata kasi spak snem jongki ndai kemolong hadu menta mendonde bakum kata balak ban keni biang ya kita kijaka kumnu ban solve ya keni ki berkhan but khadu kolong ba bali bang ong kumta baka kidan ke jaka hang ni poten sipau pen pra square kilometers kibdai jong government namar ba yakini nadu ke port British menswa hakini ki British area phila ban lai haki khasi state finamla namar bale the land is belong to the landlord not to the government ten re hajing inshallah da ka sarkar kadan ya gamon baken le kembale hakiwe kiwe dak bang sim nuksa kidan ki nong thawan ki jongi ki ban nang ban ya deal bat ki trai jaka trai puta kisnong kita ban snai kisurok ban lolong ta ban kentiu ya kayok kakot jong ketu kisnong kadong kathan kahula ka jong ki kilong do tekan yu kan ni ru kawan ta lada ka asam ta kala poi su punai su nuksa ka development jong ki ka kiyo te kami gele hato kam de ki India ita di jing kli lada kami gele aru ka de ki India ka di bolong ka asam ya to ka asam ada ka jaka ka de jong government hei hang ni pada long ba ka di benton dai bentai policy kamno ban snagan ye ki an ki kanun manginnya khot iki tra jaka makidang zamindar kidon ki badan jaka batang kendian sot ban solve iki hang tu ndri bukun tang kata rom dan te tangi tahi ba idi ba kata bentat ibentai ba kong san hai ba pila pen shot khamat yang amantan kadai ba ki jaka lada ki ba kini ki benta ki ba boni ki ba set ki private kali pi ong mende nei tu ke benta ban kong do ngakwa ban kata tang ini bentai bu kong san ini no parking area ke jing thu jong aman kali kani ke dikata bangan poi no parking area te kani kan no parking area ting labu kerpang ban om blok ye ki dukan lani ki duar jing khang ki yeng breu Henry war la kataru lada om dei tang jing set kaliru kata kajing abreu ko mga ong ipimo te pi ko mi president tharai pidoni ini em ban kentu ye ki badan hapo jok pimo nani ki para ki bai trai lambat pi ba anom dei ben penon kam bakla ya katakan nemar ba no parking system nganget ki breu ki labu katkum kajing ibet katkum kajing sotho ladi te pidon ke ike tharai ba phila ba pin kentu ye ki lani la ki don ki drivers ki bam dei ki kan huan jok ni ka taxi association ki bam shim don lat don bental ni ki ban rung de khot lang bat phi te kai tharai pidon phila ban pensyai ki helor katakan to habi dei hi bar ka no parking balabu nakaliang ka police department dak bobrom hadu kat mentai haji long ngi respect ya kata mo namar lada ngiru ngi kwa man pinkanya katakan namar man lagi jaka gidon ginu parking gidon ginu spot no stopping zone hakaba without any notification from the government ni kan percaya ndai sulong bangi kidang nya taksi pada ngi brom te kata hapok surok la ngi brom bang dan teng khat ngi kemukran isa nadu mana ngi yang adjust haba ngi yang man apa sejar namar beli ba kadika failure jongga sarkar hi nadu ki por ba mensua hadu ka menta nadu ka senam khat nais pa anyu puar ter hadu ka kane ka menta long labak lalu pa namar ba hakajing sisa kat kum ka an jong ka Central Motor Vehicle Act haswa be pin ay ka no ka permit fideman pembiang ya ka jakayang ten ringi pa nang ne su ay ka permit mentip te filik kamai seno isno tak daw sa ong ba ngasik penun kamay ni kentien kat bengi kendo ya kinu ki meeting ba pair
Ngong to sosun elem nak mentai jungi kinong nya taksi. Namar bangi kinong nya taksi lada sosun elang sana kala ka police department ngi la long kum gitu ki sim ki basu hair klamdon ki diang jaka song thai. Dei sudong don bok ti kinang sosun nak kala police department hadu kar kan ki sgi bomta. Te kendiat pat habide bekti bong ki hajan dukan. Dei hajan dukan katu no parking beki bo nei. Teng ni sedlap ki for the customer ini. Henry katu sorok kamdei jong tu dukan. Haba pi snaya kanu no dukan pi de ban pelat lai meter nak surok. Lai meter nak surok snaya dukan. Kata ngakran baik hakini ki British area. Mo kran baik hakini British area. Lan haki kam ki haki snong ki tau ye kata pada kadon la ka jong ka jurisdiction ka ba nak yang ki dorbar snong ki penyat. Nomor ba teng shoban snayeng don ka dorbar snong la ba di ban pelat kata put surok kata put nomor kum ta ter. Ndre hakini ki benta pada jong ki congested area. Manta ki snai ki dukan. Klam kanu ke jing tip ane tip nakal yang keyboard di kmi rup la pet bahan em ya kata. Hendai la da pia ya ka ane maki kim la ban bo ya katu no parking haiti benta jong dukan jong ki. Lada ka dukan jong ki menta ki la pelat line meters. To persa ya katu line meters ti sisa. Ngiru long menta ki ngimdei ban block ya ka rung kami jong ki kan. Hendai ki musok nam ta piang no parking pibo asurok pa. Pibo asurok kamu timur kam trai asurok. Pinam la man kam trai asurok. Kasurok kadi jongi palba kam dei jong tu try dukan ko nang ta ti long bangi de ban so thu ba kan bang ngiru ngi man la kipor ngi jupelong ngi kini ki meetings ki jongi da ka bangi jubatai ru ikum kita namar babun sen la susah sim pendon kam baklai ini signboard ni board no parking da kino ki breo ki ba kwa ban sim kabu menta ki tho hi hang tu madukan no parking by order as Shillong traffic police. Mereka habukut pada Shillong traffic police pada menton jing TV ru. Dem dei ta mo. Kum kita fi ngi dei ben long ben dei ben tip kan. Menta fi yang for the customer ni pelati tu ke space ko jong pi. Kat kum kan line meter na surong kalau na surong ndei na footpath ru. Na surong. Te teng na footpath ru fi plat line meters. Te la fi ko man pen yu tu footpath fi ekran bak peludi. Kum pen prai tu footpath ba nyok ban rong kali setai. Kum ta kan dei ben yak systematic kan. Menta musong na ke surok habukut hi menta bar kali ret ngi yak lang. Without consult ya ke peludi department. Apakah senai ke tu surok bade banyak ki kali bakum no. Vi kalau menta mar ka berat jong ke tu surok kalau kat no ke jing he bar ki kali ayu gila banyak itu. Nanti kalau menta kemusiong no truk ru ya lang. Lada fi kang ni commercial truck ru habakut katur kadi ke jing don kam jong pajba hi bubun balang. Kumbolong mangi menswa ka par panginang ya nganang nya kali. Menswa ring check back deki MBI enforcement. Kino no kali ha ki bumut man penhap mar. Ki marbam ki jongi ki pajba ki bangi jupan kam man laki singi. Kalau baki hab dan chikin ki mut man rung hayo. Ki hab dan kami special permit na kaliang ka transport department. But tang hadu kat no baje pila ban rung hadu kat no baje pidi ban pendap no ban hab mi no to baje ka kenang man laj man orang itu ya kita kini berkat. Mensua ngira julek yakin kita. Bang ngira julek rekam rengkar ru. Bak transport department. Balani kam tamai bak police department. Dak obrom ya ki officers ki belasong tad. Mensua rile benong ki truck bantakin UE truck. Hapo yom ulong prawaje mestap kamur ka fine lah he. Hapo yang prawaje lai ben clear ki kali he. Lada de hang te hapo ketika ka Gerihana kani ka katuban rung sini sepo containment area store itu udah ben clear. Dari apa menta pada bro sisngi. Tenyelek kono kan hamba boro telayak anda kono. Ti kajing percaya nak kalian president juga local taxi welfare association. Kadi buat ya kitu kibrio ki bapenon kan baklai kini ini kentin no parking. Dei ban penkang do dam no. Namar babun sin ki ju ajing kan tho la ni ki ajing kan no baka dei na kadaw ki kali ki ba parking kulmar dei na kadaw ki pancing bit kerpang na ki pulit hindi don pede ki babo bian dala dia ya kan ni ka jing kan tu ila ai kerpang dei president yang ngapa dia pi bangi dei ben pendo dam no kum ya kan ni ti ba kan dat nyampai beng pi sya ka jing kelima sya kan jing keli ka jing penia dan ka jing penon kam ya kan ni ka CCTV kala terekam mentala haman ki benta jong ka snong de antar no mata kum hapo ka police bazar ha ka nong thamai ha ka ni ka dhan kheti area
nang tadi po hamot pran ngampat la ban keren shlur ya kata baladon em ke CCTV mo kala don deh dah sotenan ti Henry ladang akan ngapoi bang syau tu ke jingkeli bamne bangi ong bagi kadon ka one way system re kini ki one way system bun sin kini ni ke yeng na kini ki surok ki bakentap ki ba kentap ya ki yeng bet mo ta hukum gitu ki benta hatu ke police department lani ke sarkar ka dei nem ban ai jingbet lani di ban ai bor ya orang ba snong bau di bet bo yaman ke CCTV saman ki snong namar nganget ban ai ka one way ru ka dei jing ke tujo sarkar ki pulit na ki pulit ki kle snong tila da ki pulit pere kim pentre kam ya kata dara ka sarkar kam ai jingbet ban ai ke CCTVs kup nun pentre kam ya kata pade hatu pilat ban shangi lo kata ba okay hai hagajing dei bat ki CCTV hoi matam gila bon ki CCTV ki ba bo de install de ki breu shimat jong ha ki dukan ki ni ki ma na ban ta ka safety jong ki ban prevent ye ki crime ba per dia ha jing dei bat traffic ru mutangi long recently mata lalu menin senam gala stang trekam ngidon ya ga zonal task force ngidon ya ga zonal task force hapo sadar ngiong zonal sadar task force zonal Sadar Task Force. Sardar Task Force. Yes. Okay. Ngidan nyau lagi traffic branch hasilong, but ngidan nyau lagi zonal task force. Kini gi zonal task force kolong ba, head jong zonal task force dayu magistrate. Ngidan apo asda do ADC, nang tapat kentup lang yagi police traffic, nang kentup lang ya UOC jong ke police station ro, nang tapat ki member jong gini ki municipality, ki jong ke peludi ro. Banata jong gini gi member sinong headman lani secretary sinong lani ki member hang nunam tega nga I hope in the future long kan yarap ha but kadon ro ka long ga jing ai na galyang nya government but install lagi CCTV hagi sinong tega long gumni da jing don jong gi CCTV dan yo in future entai ga don gi jeka balai ang la don gi jeka ngan poi yang kendet nang sedien long bagalong gumne fi hagi jeka badon gini gi CCTV kirap shibon ni ki police traffic mar badon ki case accident ba jaman med fi ngi police traffic ngi kendai tam gila close ni amala shan step ni haban menang step ngi dan ar party ki traffic jengi ki first shift ki penon kam ki do nyau buje nyau steng hadu shibuje steng ki second shift ki wan shibuje steng hadu prabje steng but it depends on the traffic situation med dan kapon teng bakin close nak prabje Handrai ngi close pat phawaji phasteng ya kata mulai ngi la melen ni kata ngi ya sha wi ka mangibat ma dalam kumne fi hagimet pat midnight untuk ci khat ar ci bije terter dan accident dan ke kali ke ba shubo ang tu parking nakadaw yu ka parking imtip ni long ke kali ke ba ya opposite direction ko to ka hit and run ni ko to ka ci utu ba sha tandra umyo i ka number jang tu kali number to aphet jelang dah kecing don yang gisis tiga mera, dah kadang kumah ketua jika berjaya accident, long gaya rap igi polis pan investigate, man lap igi tu kekali. Tenang lembah jang ketua gisis tiga mera, ngila ban war ban trace tu kali, ngin deyo igi number jangka, andal yo igi number jangka apa, ngin sawat yo try, ngin sim berjaya rap nang ban apa audit yo, ai kerteng yo try, nanti ngidon ta ka mesin bara ai ngida government ki isram mesin, nak ketur ngilap yo try. Nalap nang tu pat ngin salapat mana banyak itu kali tu kemet kata ke por tu kata terik nang tu ngi laban tek lekam ni ban punish tu driver nang balang ba ke tu ke punishment dar se ulang disiplin bat haga be par ke por ke yarap ke CCTV ke yarap ha te ngakwa ba aw subu don tu bayai one way kalau no one way nang ne bat non nang tei dei ti ba violate di keturu ngi laban detect da ke CCTV ba violate apa snong ni tu lang kayarap kitan kam ya ka CCTV kitan kam ni gitu dan ya jen nalai ha kasar plon ni baru gawai lang kam dai yarap tangi traffic kan yarap sibon gi be kam tam gi crime Kemudian hadu menta hakini ki surok snong ki ba I one way kemudian kimpat download kini CCTV sini Henry hatu tang macu benrap handiat mo Henry nakal yang ka sarkar pade ka aibor ni emi ki pulit lani ka aibor ni ka traffic department in particular okay bakin bu ikini ki CCTV Henry nakatanat ki pulit pede kimpat laban urlong kata hatu ladan kata hai kalong kumne ngi nagaliang jang ki pulit ngimla ban install mar bayu ngihap long ngihap approach ya ke concern department ni gitu ya hago po gazonal task force
ngidon magistrate jangi utu unang ban ula ban le approach itu untuk jing tho sigi bahalor yu nak jigi bahalor yang upat kin ya through proportional through procedure tu berkilaban ai kilabon kidong kibalayo kibahap hakani zonal task force kilabon kidong kibalayo itu CCTV kilaponan kamenta kilaponan kami kan umta kalong safety bantal lagi ni zonal task force kan lang dai tang ya safety of traffic na safety of crime kan lang road ya pollution road panle panjabo babret kives tu kemudian dadang CCTV tu nagawa umkra ane ma ngidon ke area bagi share nawa umkra ngi kesadaran traffic bad ki maula nanti je hagi tu bental kla install lagi pi hagne ga tapi ya lang banan na po 108 yang ya tu nawa umkra kila penjerong pi tu gajar baki nambrat kulmar ki ya de claim tu di umam ki berat kum tu nanti bentak la terong ki mla sban berat jadi kum gitu dan sistem kamera ngin slap ki berat kum tu berat ki ai ki cepo di kenega zonal task force lang kan nyerap ki traffic rap iki crime kaya rap hado ban long ban maintain ya ga cleanness aga surrounding yang kono ga locality ru di dangi yo sibon ki sistem kamera hagi main benta ki bolong ki traffic route kolong kan dairap hado kan nyerap kolong kan da ilaman truck te ki bre kimno coban le kolmar te lagi one night time midnight ru ya ya hina ketu galanti bagi depan ya kimla ban thong jupor di kan di kami kita ban di kerman bagi government kalau lek bahai kata nomor lang bagi nega smart city ini asal pang smart city apa asal selong bagi smart city kalau abon kalau install yang ini sistem kamera di government kalau sim ya kata gajing sedang jangka kalau ya bat ngi kerban pat nak liang jong ke zonal task force bat ngidon ke channel ban improve ya ke task force ngi ke government ke support nadu na kini ki secretary secretariat ki support ngi berkisah kot ki meeting ki bahe jangi nata ki ai ngi direction ngi per ngi execute per iki kalau asai kita ngan poi se kebenta kebakta bahaya ngapa depi ubriu baduna halor ke bormet borpat ju la undi ubriu baduna ke bormet ban pet ban sngap lani ban yeng kidon lalaki specialities lani yaktin kasingyong kidon lalaka ke borblei ke bagila bagi penun kam yala kisap jongki halor ke ni ke benta ba shadap ngan keliye pi hatu ubriu badan jingduna hakalor halor ke benta jong ke jingya lenti jungi le si imla ban yat bha lani imla ban penun kam bha kiti jungi tamba idan sab banyak kali ila ban pe tik ya kalinti ke singkin ila ban sngotho ya ka jing penun kam jong ki zebra crossing ila ban pe ki signal light ki bala ban identify la da ide ban ya nyoni la de ban sange wala da haka jela jungi empat penun kam ya kata mo hendrei kan kum ka jing pen shai jong i pe de le si yong ba isngotho lo di ki traffic rules la ne ban ai license kum ya kita namata ki disabilities person PWDs namata jongki ru ngila man ai kamdon jingte handai tang baki hap yo ke certificate na ki medical practitioner te ki ai ki baki fit kila banyak na yang ke jong ni ke office nginon kam hi ban la ikates de namta tai health jongki te disabilities jongki Singduna te ngimla ban determine andre kata kasyong ba ki medical practitioner nalia jongi ngihap conduct ya ka test kumengi sa conduct ikiway te hoy ton ngila adap issue ro kumito iway iba jon jingduna haka yang kejat la don stretcher apan kam kebun imla ban ya ila nya okay ila penun kam pada i la hap all alteration ya kali dan ba ki have be devan new break lapan kam lag kiti kamut ya ka kaliba ka ya ka ni ka kali ka bakinya man ka siki brio lahap pen pelak dia hable alteration hap kat kum ka jingdon kam jongki the last 2 months ro ngila ada issue iwe ba yo skew lapan kam di hearing aids kita ngila ada ai dekat kum ka certificate bi yo nagi medical doctors ngila ai te lada kum ya kata ka bentan deh ba sanam fiong begini ki ba duna ka bor sngo mo fiong ki penun kam ki hearing aids tila da don bede ki ba shitom na ka banta ka jing ai hon kulmar ki brio pede le si menta ka traffic ka long tight ba kamut mla shu ban ki lahap yeng de ki pau kanta
kani ka honking lani kani ka jing ai hon jo ki buses lani ki kali lada ka penstom kumnu ye ini ibri badan jing penstom mano ban kit dia kata kemudian shubu menta ibri nei gidan jing stom halor ka bor sngo hearing it iha penon kam talada ka traffic menta kani ka jing dheng kali nei ka jerong ba sakot daki kenta te lada iyo jing stom tang na kada ka tu ka jing sawash pang te nalor kata ka motor vehicle office lani ka DTO mo kai license ko mikini kamu lada ki stom maki amdai ban pen kit pub equi patem kamu ki risk hi dala di nei terakhir ki penut kam hearing age terakhir man reduce ke tu volume maybe ngarum berarti baham maybe kadang bisa okay. Namar ka gari kata ngai kajing penon kam jikini ki hearing aid kadai ki bikinum yo sngo ki sur bakaskor ki kamla man bat kamu kesur ke balak sawah sebab palat sebab kelaban teraban pendunai ke volume ngarum berarti baham maybe tangba tahun ngimla ban hon kulmar de ban hon nomor ka kai ka fine ka noise pollution tu kadang expo hoja ngimla ban hon hang tui bala abu no hon zone de ban pe bhai gitu mực su ong ban ngin pai sei tui traffic signs bong itu signs I nomor ki bandur lai jai hadu sanjai kidon andre kidon ki main hi teki lai jai teki iway de circle balong pelun triangle lai dong bat saudong de square dai gini ki circle ngimla ban pengkheng kani no hon zone ro kawan hak circle sign nomor ino parking ro iwan hanu circle agar bolong pelun kemudian kini ki sign baka department jangka PWD roads kibu kamdera ba kibu shai ki signs notaki ot surok kishna surok andre kishna surok ki ot lagi pu silom JCBM to ade bala dap anchna surok katkum ke jinglong jong surok katkum ke jingpua jong surok ki bulut ye ki signs andre yo signs balong pelun ngimla bantung khay ngide ban but thik namar balai kadawi namar ba usuro un mailat namar ngi pengkheng ngi penthut ya kaya kayeng jong giwe pat kibriu papanon kam surok nadu inong nya lenti nong nya kali ngi penthut te kadawi kade ba usurok un mailat te haden pat lap pa pengkheng tenal yang ki law enforcer kilaban compound penalty kilaban phanh ki te katahi kadai ba ngi kum ki driver ngi te ban bot parking yaitu circle sign balloon sign nama bangim dengi pengkheng ngi penthot ka traffic jam ro ko no stopping mla ban jing hang ne ro kawan ni tai pelun sign balong pelun temu dengi yeng ngi penthot ngi pen block te dalap pat police traffic kilaban le yang law enforcer kilaban compound fine ta tikidon ke jingkermen na kabanta kitu kibri ki baduna ka bormet bor phat juki mamakiru kila banyak kali kum banyak ki wepan halor ki kendon ki babun ki balaban penkala halor ka jing penun kameki ya ki gear ki accelerator bade ki clutches hagar kom ka pher kata ka bangi ong ktin pareng ko alteration kibri ba halor katu ba wan ki bok nan poi beng pisai sien mo ka jing don jong ki trucks ka bapi batai menne ha ki por ki ba menshwa hapo kapor ke ba prabaji kamut la de ben yeng no shijaka ban ompat de ban pen ki la ni pen thut yikino nya taxis kasai te hakani ka juk ka ba manta pa de ngin da pet yakani ka jing dheng kali ki bon ki bakan tho ki ong ba ka de na ka banta ki buses school buses la ni ki bus ki baket ki brio ki baket ki mar ki mata na yo na hat nei te hatu pi tharai phi kum I president mo phila ban ai kanu ka jing penshai la ni phila ban bu jing kli khama ka sarkar ba lada ban dei bandon da la ka jong kapor karukom ban penya ki bas la ka jong kapor lo kompanya ki kali la ka jong kapor school la ka jong karukom ya ki taxis kapor bayat lenti sekin be kale ka wan jo ki briu ka di bandon la ka jong kapor hatu pi tharai kata ka jing kan tho jo ki briu ba ka desha ka daw ba jong ka traffic kini ki buses te rengkat kata pitrai di bendon ni amda kapor ke batikena pilan pachangi lo kata hak ban kong ko we long ba ngasu ban rap ya ke ba phi krana we di ki trok he kat kum jing yi jing yi por makna man chwa hadu nam makla hadu snam arjar nyau shon khang no ik permit jong ki local taxi
Kalong ba kidei ban mi na city. Hapo ya pravji kila de ban mi na city. But hadi nang ta ki yad no pakini kali ki ba ki light motor vehicles ki yad no kini. Kata kadi ke but ka porrung bejong kiru kedi menanda ka por. Menrung sepo city. Ndri kum kalong menta kam don kum kita. To ka bakam kongsan e pi ong ba habi de begini ki bus. Mo. Te nadu sne marja khatwei aja si pau baki mi ni ki bus. Te kisdang man penmi pada ka de sne marja khatwei. Te nadu tu kisnam hadu kat kini ki. Long kata pi on adu arja shpau khatwei ke ditangi ke bas ke bakum nu. Kini ki red buses. Okay. Kini ki bos sam. Ha. Nomor pemersah par nang don tang dik syndicates. Kitu ki ya da ka por ka jengki. Ki ya sistem. Kalau sistematik hiru hadu kat kini singi pementa. Mo lada komisioner lada ka wei ka bus ka yo overtake no ya ka wei ka bus ka bus basa overtake. Kasa kalong sa penduk ka mai no. Si singi lan as ngi ka song ka kumjing penyat na ka ka syndicate na na ginu penyat jengki. Ngi tenat ma kalong systematic ma ka jengki. Henry habide ba kini ki JNM URM buses. Mo nalor ba maki kim dan kaman siu sinaya ruam sak sarkar. Namar ba hapor ba penmi ka tu scheme ru kalong ba khandai 4% ka dek central scheme. 4% ka dek state schemes. Te menswa hapor mas nang man penmi ini bos kilong systematic berkompanyat. Hapor ba na kalian ki private ki agencies ki operators ki baki penyat tu nang long tangkat tu kat ne. Te Henry mentap pada la nang bon. Mo ha ka perthai kerdu kam kerdu jam mental nang bon ki operators semua kerkomiat ka jong kiru kalong lumer. Mat ngai isnai si ka de pat na ka banta kini ki perlok ke jongi ki baya im ha ka im lang salang ka ya kran na mena mo kinang kalian ki disabilities person. Kawai kalong ba ka state government pada ka kami itu ya ki. Point number 1. Lada kitu ki bus kin yang kamslam bakin kit ye kitu ki disability person na kinulu ki jaka kum nomot pran la ne na khandai la ne na nu nong no wakar kum kiru kan long kamsuk tam le ngim sawi ete lada ki pen block ru namar beli mengitip lupa baktu ke bus ka kit ya bakum kita ki prabi imlang salang ngi hab ya buram iwe tengah laju kran ru ya kene haman lagi program jong kene ke disability program baka government kala le tok match bakat sikat daya yaki toh habakut manta ka ket pat yaki brio kiba biang nadong kumbalong mengilang kumne Henry balai pat bagi dakwa ban pen blok ngijui ba teng hajing sisa katu ko bus per bus naman penmi itu ko bus karai ko long ba ladadan passenger ket labam dan ya nama ba pim dan kam pensiu tax ARM sak sarkar mo kata deka rai pa manswa Henry kadagi baki le apat kumne baki le apat kumne kalau long baki la pen kenhi maki ya kata rai kabar padaru kemde ba penyat nak lang government la penyat di private agencies la ni operators ba pair hajing inshallah IT sikipat ba la no katkum ka motor vehicle act kinu nu kali ba palat ya ka 1000 kilo ka jingkhia sejrong ki habdan kam ya ki permit habdan kam mansiu ki tax ba pair ko masiu lang mangi menta tenri makile kim dan kam mansiu te ka ba ilango kan ka ba ithamula te teng lalong ba ngi kham tam e apo khandai lat kin sedang menyang makina do nak kandailat kin poi hadu hajan DC office lani hajan State Bank of India main branch harung tu kin sedang menyang kinyang te ka kamram kolong ba teng isnai police department menswa yaki la ailat banong ba kinyat or events lani banum sha su ban sha no tang daki por bakinyat hakini ki commercial area long kum haki por high school lani haki por rom tang dak por kan ka keluat ba haki por nomor la divert nado na DC office la divert nang tu na 0 kilometers DC office la divert yaki ba kimla bandrung lang la sha no tang khendiat bandrung segi serpo mat pran henry ngosi ban ong pat ba manta pat kiyo ban ya lan yang kumne kiyo man ya la lut yang kumne ha ka ba ki kham da perkhat lang shu pat ya bobon balang plus nang ta padaru kolong ba hakjing isha ka dor bai kali jongki ke de ban long san nengka kataru phiap sim reset lada phim sim reset ka an ka ong ba deban kem ye kitu ki nong song itu kaliru deban fine ye kiru
Henry hadu ka banta kam trikam kum kita. Ta masuk ngai fi ngi hani ngilaya antha kanun te. Ngilaya antha kanun habukut yanungin kena. Yanungin kena. Ngi hab ya kena sodal di la di. Dem le kita. Ta. Nang ta pada sakini ki interdistrict buses, ki interstate buses. Manta da kajing bambiang su ka kamai kaji. Hab ya apply lah ni hapo city ke jongi. Namar ba katkum kajing shahi ki bus bala man apply po city ki di benda capacity, sitting capacity ke jongi. Ndai manta mo sona ki ba plus ki bala palat ya ka 28 30 seaters ki apply hapo city. Te hapo ko wala taru ngi mi bisnis te. Namar beli hapo ko dituru produk personam jongi neru kalong ta ngim judan kata kajing bisnis yang ni yang tai. Tamar sulong na onta kan lada nakliang jongi ru nakliang ni ki operators ki ba penyat ki ni ki kali dan ki try kali ba la kuno long ya adjust lang no kan haba kadon ka blok ni entai lalong ya adjust lalong no dipin adjust para bos untuk kan ko mengi adjust mangi hapo taxi stands ngi ha ka we taxi stand ki members jungi kim juduna ki spangot tang mai ti jakayang jungi nyam tang basi power ho tali kali lan tang santali kali tingi hab adjust kan tang tu la round lai round so round kum tu padio jakayang tu mela yang kham slam tami na sama mang sayang sanga kum ta ter ngi dan kum kita ki baro ban ong bangi adjust lang te lada kini ru ngatrai lada ki ya hati banta ngatrai kan khamsuk but kaba kham kongsan kalong ba lada ka kani ka task force committee ka jingmi jong task force committee ka dei halor ka PIL wala file dei we i rang ba advocate hapo megale high court te hakjing sisa hi banong banlum by parking hapo surok kaan ka khang tang masot nat pat nak leng ka state ka jongi pada kalong ba kasna no wud ini policy banong ba ka task force committee ha ka ba manta lala banlum ye kita ki parking namar balai babun sen hi ke bonra ya congestion kam dei tang ta ki kali he wat deng ki kali red ru kunju habu ko teng mensong no lada ka parking lot kadang kelut kuat beli dong tu parking lot namar boleh ba siapa parking na kadang kata kemen siam ada yang ni suruh free tapi mentah pada penyak company pada ngatrai kan solve nama ada pilih dong apa parking lot kajui by parking piang suruh lo kajui by parking Allah tu nong dari satu telah bahawa naira kali song nak di pesenjar kawan nom ta ndek kum kalong no mentah hangi hang ni kum kata sistem pada ngatrai lada katrekam khamba task force committee kan kambiang sebab pelat but hakju opor pada ngila ju azimur ya ka government ba khamtam hak meeting jong task force committee mo ba nginang sudap song nang sen apa DC office ba but sakawe pada ngisong hang te hapor additional secretariat right tong building ma ni la azimut ba la kuno kolong ba di banlong lang kemolong sikiwe we jala ngingiat hang ni dak central motor vehicle ngiti banya kum holong apa dali hadali hagi commercial area first preference ki yok bandrung beki commercial vehicle ki private vehicle kimia kin hambo be haki jaka parking kejongki te habukut mentala da banang nang ni na po lachmer unlek hapo kendaila nuksa empo yang tai tip bayo jaka yang na bamyo na te habukut nang ni hang tai ngan song di taxi dan ngan song di bus da perwan nang tai pada rus kan ngamyo ngas labun ejingkia ngas pawan sha entai kan kata kalau menurut ya ka kajing solve ya ka traffic congestion apa ke city kan namar ba ngi te ban penhe yak surup sini stay room dan lacu menta kawan nang ta klem da kan tho ala ni klem da bu kunu kajing barai halor ka kantin banga ong menemo ba hatu ka decision ni ba ka daw jong ka jingdon jo kini ki basis bakalong ka jik pentut ndrei ka jik pensha jo phi mentan kala pen song tanat ba ya ka yang nganga jigi ya ki pa ba ki bas ngoru namar ba tang ka jingdon jiki basis ka pentut ya ka traffic kemud da kata kemud mong ba ka jing penyang kali bakala lani ka jing penyat bakala ki basis ka jing pen adakar halor ka jing shim ya ka bai kali ngan poi sya kata ka bantadang sa sisin ndrei ki bun ki ong ba ndalet da ka bas na puluh syadu syakli yo arpau tingka dan dari dia kali pada kaju kalenti kinyan le asil ada di bakhim sa kalenti lilei kemud kalayat kaju ke distance kaju ke speed in syakar nama hendai ka baik kali jong nong syong taksi pada kadai sau pau tingka lani dekai antano di beri ubasa syadu stikitan renja lani lang kering stay mo kador kendai no bai san pau lani hendai pau shaneng
Te kandan jeng ya peri par alor kata. Tar balai in hap shimbun ya kata namar ba. Ngaya keren men hakini kesini ngada le research ya kani mo ba. Ngaya shong bagi taxi drivers ngada keli ya kiki ong ba kong pikili yang ya kata. Beli pim keli ya ke sorkar pat. Beli ke penkiu ya ke bay petrol pat. Tinggal da ngangat ya kata banyak ya ke basu usiu ke juhi ke dor. Usiu kambun ma ule asile le ya kata. Ti pilan ai ji percaya ki nong pe jengi mentaka janmiet man kami semua tenat mo. Kari ke jengkeli ki pat ba. Ta ngaso tenat ba ki pat ba ki keli ling ba jong pi ngin jubab mangi kata. Mo. Hakaban kong ning sabe pinlap ha po kejalarin dia ba kejing tat ke bai kali ke dei hapo mengalia. Kam tong ke bai song local taxi. Nadu bala ban song local taxi demen song buram. Nadu ki heb ke berit ke jongi hadu ki ri orang ba. Henry sekiwe ki heb ki berit bat ki ri orang ba ro bakin song taxi ni. Hapar khat arsin. Namar ba ngi siu ki khajna plus nang ta padaru kolong ba kejing kiudor jong kompnyang. Sisa kata si kadai mo kakta si kadai ya baro kinang bu ya kali lada kali kamai lene di kali simet ru kumjo kakta tenrei hangi taksi pada kemang keranya pianu ne la subu nuksa mo namar ba katkum ka regional transport authority manta ko ong from IGP to police bazar kalong subu nuksa kalong live ho tangka from ru ngimdon ya ka proper parking space. Ending point ru ngimdan ya proper parking space. Te habakut ngila kumno. Ngihap simang man penmi itu i dapoy hang tai ti biop senjar mio. Ngihap sim ya kata ka surrounding ka bangingiya. Bat ki ba kijingkeli ngalong kalong ka basau tenat ba. Ba teng long ba kishkono ba taksi sim premakor plat ya kedor ba kali ni tai. Itu dah tip. Bangisiu ngi khasi ngisiu khandai li khajna. Kata pihak keren tik halor tang kinong nyak taksi. Ngan keren. Ngisiu tik ngi khasi ngisiu khandai li khajna. Menswa haswa jusnem arjar san ajan riu ngisiu tang prat li khajna. Hadir nang tu ngisasiu tam no sakawai khajna. Kata khajna kadai ka stickers ka isu nak liang ka trat pulit. Kamu sisir mengila ke pisah kamu kadai khajna. Pila banjer trai tagi prat li khajna ba. Kabaningkong kadai insurance. Kabaar kadai permit, kabalai kadai fitness, kabasau kadai road tax, kabasan kadai passenger tax, kabanriu kadai pollution tax, kabanyau kadai professional tax, kabapra kadai stickers tax, kabakhandai kadai MLMTU tax. Pila pecah lor kata kebentar bakhandai MLMTU tax. Kata pada kadai nam tagi level. Okay. Mak ngang ada try. Habakut hi nganya hi la dia pak ngadi ngalong nong belah. Kawan tanam ba ya ke permit katkum ke be issue ru kolong ba for the unemployed. Nadu ki ba dunai ke maki disability person ru kila ban yo ya ke permit. Kata kolong ba ngikrem ektin ke basai maki kimyo kam sarkar. Kumnu kin yang ban sai ke yang kesem. Nagaliang ke transport department ke issue ya permit iki. Tekum kita ki berkat. Kata ngakran tang ya ki khasi jong mo khandai li tax. Lagi non tribal ki hapsiu tam hadu sipau li tax. Include berkat driving license. Nang tada ada dunya so drivers pada ki hapsiu ka level license long kharwai li tax. Tekum ta. Te kumjo nakaliang hakabai dei berkata nakaliang kejungi balai bangi hapsim khamrem ni kedor. Kejing sim ki pajba ki ong ta kejing keli jong pi. Henry ngi so mengilasim dunas ba kolat. Subuh nuksa kumanta nang ni nak kendai lat hapo renja kendai lais pa temanta pi share kan no sanpau pidang hatu pila ma pinseu ya ka lais pa lani pila man seu ini sanpau kasong ka choice jong pajba manta laro pajba manta uang ba dalong kumta ngin ya be da kata reserve system sim la ya da reserve da kata higher system bada kadiban long bet 5 capacity at all in all including drivers. Langut sedian marwai sekmat barwai drivers. Piadon kat nongot sekin piadon rengut piap lej arli kali. Henry kam kolong menta piadon rengut ai ajas syong lah syong. Kawan nok kamta. Piadon sangut syong lah syong. Pi kawan nom ta te. Kani kejing penmi kejung iru kolong ba mensom judon ya kani ka sharing system. Ni sedang lingkong kadai napok mulai kejung inang tai. Bangi isnei
ya ki produk ki prosnam ke jungi how to ki por le man shanang klan ma mo na kliang ke sang samla puli but kiwi de ki kan hon ki juang ba sim sitang dori kna school hajing sisa te kat kum ka an mla man le amta namar ba kat kum ka an yang ila thop bang yo the permit has been issued on higher system basis, not on sharing system basis. Contract karis. Contract karis, on higher system basis. Te kum kita ki berkat. Te henry habakut pada tang yang tongin penyan or sharing system. Kum ta ke men swanang don lai tangka hadia nak lai tangka san tangka nak san tangka poisi nyau tangka nak nyau ko poisi phau kum ta ter ngi pen ngi long ngi pen adjust na mangi. Kum long no hadu kat kini kisngi bam ta maksa poi kita ar phau kilai phau kisan phau kum ta lada dei bangi lada kipat ba kin jin dalah sap bahaya kan ini kin sung thu ya kata ba ka jinge ka jungi ka banding kong lada ngi feel ban siu yak permit tang shisngi lane subuh menta ka counter hapo transport kalong metang hapo sibje arbaje lakang lada ngi kum slam ban siu lakang next day ngi hap siu ka fine ka belong si phau jar ka fitness lada ngi slam ban siu shisngi san phau tang ka shisngi kibon kiba ngidon lagi jong ki benta ta kumka what ka driving license ru hagi por memenswa LMV mla manya yaki commercial vehicle de tangki professional driving license kiba don yakini kila manya yakini kali commercial mankit khamtam e mankit passenger te henry kum kolong menta ngakrami persya kolong banadu balapan kelai kini kaan leng bak central union mo naga union government nang the baki LMV ru kilala banya ya kini ki commercial vehicle teng ngi sayong wat bakin wan hapo stand jungi ru ngi sayong ba hapo kasion jungi ngi ong ba pi baham fi running swa ngin pe chwa kar kumnya kali jong pi kalong na em ka ba la ibit ibyang namar ba lada pi bakla ma pi ka thok bria yang asion hi bro we kum kita te kita ki benta ki bangi juyat te kipat baru nang ne sakmat ki di ban smuthu kan ba ki khon ki ti jong ki ru ki yo ban late school one school da local taxi kat no thrak jing sngobur ban yo ni thu khana sheki we jela ban ba te tang hapo megalia ba ki khon jong ngi fa school da local taxi te ki jing rusngo kata ka yo kokot hapo ka jela ka lakio ba ndai ha bakut pang inang dai ki jai ban ST schedule tribe ki jai ban tri bang inang le ban kio ha ka yo kokot kumno pa ki khna school nadu nong di wai dong hadu ki bahe bahan ki yo ban penon kam ki taksi kita mas sarong ke nyela de ndai menta bali bikin so bali ki so pangnot te ita hajing sa keren se dak ten ke basai ngiru ngang ba la dolong kumno kumno ha por bang long jera meeting ni ju khot lang ki pat ba bikin wan man ai ya kata ya ka jing ya ka comments ke lane ke jimut ba maki kidon ke jing sngo ku jung ki ba ki syam hala ka sngi man la ka sngi ha ba ki syong hikil ko taksi kenang bangi ru ngila man penbe tong so tenat pat menta ba filawan ra ma fi dak ling ba jung fi ya ko surup ba Kalau besok tenat syabab dasi. Kalau kini kejingnya tanya mo. Habis itu ki bus pat. Ma habis itu ki bus tu ki de sharing system. Ti ki bus di sharing system pada te ya kata plasuk tu hi. Kador bai kali ke di belong komno. Ki pra kini ba penan kam de ki brio cement ki hapsi ki khajna ki ba kam he. But kini ki kali sarkar. Masang no. Ki kini ki kali sarkar ki JNN URM. Ba kim dan kam man siwi long sing pernah beli ki simnya kata kador bahaya. Namar ka sarkar man syah ka por Chief Minister Dr. Mukul Sangma. Ula krensyai ba SDR ling do dang di transport minister bam ko dor blai. Ba fisong nang no sanuru ka dem desan nang ka namar kani kadi kam de basiu khajna yu nuru. Tang nyu registration number plate ngadi masuk lupa ML01. ML01. 01 ladam ta fisim ya ka fitax na padba. Lalong kinu no ki padba haba ki siu bai kali nei. Kidi man sung thu yala de ba kisiu tax ndre hadu ka manta kim pasu thu ba kisiu tax ndre kisiu tax of driver lar ki song taxi ru kisiu tax of drivers ngi pa de ki drivers ngi de siu tax how try kali siu tax ka sarkar ngi long passenger paid indirect taxes to the government te kon ta ndre kini ki kali sa ba de bomdon kaman siu lar ki ong bomdon kaman siu ka sarkar ru ML01 in which chart of account ki penrung iknik bisa ngatrai kanum dan kata karku ke office mo merondom ju jak state government kalong kumta kum kita ki berkat pi henry pa tip te kum kata ro te tang habi de bikti bas school ru manta pikiran kita ru kalong bagi ya
layak be an lupa te ki tax nag ya ki kena school lingba ki kime ki pa shanu tu pisa galet haba kadai ML jeron lalong ma lakuno te lalong no ta kajing udon yang tigi bos ka solve kendiat ya ka traffic jam hakaba ki kime ki pa kim don kam syuk man ibu iwe ikon ko we kali ka solve ni itanat tama sulang ba penon kam hok ia kata ka khajna ka ba piseu kan di banyak kan di banyak tai kan ya kata di habda ya thir sani ba baki penon kam sano ini pisah namar ba dalai ru em jeron vehicle full fledged government vehicle karkum ka office memorandum kim dan kaman siu tax tesano galet wajib kedau ti tangi kil kol taxi kedau langgan haba fi kedau de ben hapet langgan baru saudang kawan kabay school kabarem sa kabay kaliru ka kamrem shushu tama kabay bus ka kamduna te halor ka ni gajik patsyay nakaliangi president nganget mangaban mapimenta ka singilay pejmat shisha pangilay isong tuwi ka jing halor ka kata ka benta ngan poy shikino nya askuti kimi na layeng tang banlet haidukan ibajan ba halaka yeng kim sodon kam banra kata ka helmet namar ba kadaitang nasilyang sa silyang surok te bun sin rungi julab ba kini kinong nya scooty selani kinong nya bikes mau kini ki arshaka kim juda kampenon kam thane ka helmet lada kilalat na ki benta ki bam don chok ki traffic police but kam tam ha ki benta ki ba ki kimek pa ki li shaw ki khon school ba ki li school ki ong ba tap tang ka kami ba ku pa ki khulum kim don kam halor kata ba kendaj hatu kani ka jingdeng helmet kala dai tek tang na ka benta ka safety ne kadai tek tang nam tak rule ne long safety kemut tanam tak jingen raju ki pajba ne tanam tak ki kendon bahab ban bu tek tang namar baki betha ki pule dingi mudur menta ka don ko ken nuksa lada udon ui khna ubasha abat shiteng lenti singken mo uklam dangi ka helmet te upulen haka jaka baun shim da kata ka jingdan kuna la ni ka bangi ong tin phareng ka fine mo ka ba shipo 1000 tingkala ni ka basan 1000 tingkal kum ka jingsha penia joki ubat yau tu khna ubanya skuti uang ba nganum ay ni ushabi jong phi khili the choi ka helmet wan ra shani tat nang tangin sali aya ka skuti jong phi hatu anjen la don kum kata tharai kan ay ka jingsneng ka bakraw na ka banta ki khna namar bun sin ngej ba ki khna ki bamrai ki helmet ki ong ba am lelei ngin chu atang ka pisa ka bakhniat kan soj upulet ulu ama tilada dai kum ta hatu kam long ka jing tho prai nam ta kitnat ka pulet kam ta me ka traffic department tengin pensah halor kata ba okay hoy hakajing dai bat ka helmet kini ki banyak yagi two wheeler ada ka bike naik scooty hakadon ga rules na galiang jangga central government act kene ka bangi yakran na ka central government act jangga motor vehicle act 1988 kidon ki provision sebagai laban fine gitu ba in laban fine kumba ship aja tengka laban fine dai tang yo rider buat yo pilot rider pasang adin yo pilot rider laban fine yo hoi kene kawan lang bara artli pi kalang balai bangingi penjur ya kene cek ya kene helmet kalang ba first and priority kalang ba ngingim de kuasan nak ban yo kata ka fine namar ba kato ka fine beriu pi fine menta la syai yo pi sai menta ka main jong ni kalang ba namata ka safety jong ki bon gini ki bite accident ki kelam panggal madan teng kita ndra ya gitu ki stationary vehicle kidan ki stationary vehicle ki bawa kilong ki breakdown ta kila ado ta kiang tu bite dan skuti wan denam kam tam med namaron med tum yo in jingai man segi layo i la laban control speed man med yo i power car ban kelim tu kita ke bus ne ke truck ne ke pick up whatever it may be la longer four wheeler light vehicle tu tu power car bakan dan tu ketu ke keliru long stationary long station naga juga direction bawaan hang tu baru one tu time halun dan baik diklik spot that tika main jong long ba balai ngi penjor ban checking ye two wheelers namar ba ka dead rate jong ini accident case ki two wheelers kala high namar bangi man laus nam but don ke por bangi ai ka report quarterly naga banta ke ne ka road traffic accidents all over India kenang ba government of India kan yo ya jingken kat nongut ki breu hak kisnem ki bayap nak accident but kat nongut ki long ki grievous injury ki badang recover tang ba long handicap but kan nongut pet ki minor injury yap ai gitu ki por nak da ba kiu polat kene ka
death rate jong kini accident case ki jong kini ka motor death accident RTA mo road traffic accident tena ta kadau long kaji tu jong ki long ban te lakam ki breu makin laj safety la jong ban ngi impose ka fine ngi pe yu breu long ba teng teng hab ajing sneng yu breu kenang ba kan long discipline yu he long teng teng breu dom face ya ka haga x haga ji im la ban sngau thu handai un face pat on dal ayam muntoi yu kadai jing do jing ba yang handai ka ne ka fine ka penalty ka long tang kum ka small punishment ka penalty ti hoin kidan ki cap ki ba long ni long ni claim fine tu ni sibo na ka bait sekti yang tu dan ngi pentet kamtam lai ha ka por jong kini ki por ki baladap ha ki por jong kini ki summer vacation na po Assam pi po Assam stay na mar ba kadai ka chika ka basit ban phogalmet long kim long comfortable ami ista bang tu gibon giban sini ban stay ki phongdang rider upalan ran den chupong de bon sini sa abat hangi telong ngi snang ki na mar ba is ko thu ki wan tourism ki wan tourist sini lo makiru kis skop tna di chika jungi ba long ki visit ki tourist spot but ki contribute jaga tourism revenue jungi skop tna ngiro ni dan tang gitu ki ba long la challenge telong ngi pen ki daga section tang sem la pen ni hab fine itu pot ki batai ki ba bang tip ngi pen singo tho ngi pa helmet ngi pelai dia ingin sepraktis ya kene bai kalong ba don ki por bangile tawa kalong gumne pat pe ki breu kalau ingin sepraktis ya kita bangin bat ya ke skuti in palit helmet gumela di Karasam buan nantai haga por long ya gini nan travel da buan apa Asam in sele ya breu kasih jongiro bangin bat ke kali jong yang tu ke skuti ne ke bai in palit ki tambah kalong teng gumne in bat nang tuam tu he is ready to pay fine number ba on kerke Kadai. karan gawe ke jingjia to khuna oinga ngang le tha exam ta da fail ngamano kle naskap ngamla jawab so he la kumno tu poram hab shu ai ra pening selan na ai warning apply jinga bar ngau yul la mi me yap mentapat habang alabat mang plus traffic me me kthap ka kle jong me kala you bait mano ban jawab par itu urus ngap jar ya jos dan ngi shu ai na helmet badan pa office ai no tu lai tolong geleng kalau kini ki artli long safety kalau ke main jong ki tagdaw ngi set prolong ru tingki awareness ngi set ban school but kini ki short video clip ipni kena saya pedi di film di kartun ki bashi management tam gitu peni gitu yang ajing seneng kena nomor ba ting ki beri ki bala rang baam kila melen kim yusu ande dahika no dikena kan sepoi kapor batu kuna unsan ga mungkin sub ikan itu ting saya le ki awareness ru hagi dong ni hagi school hagi jingi dai barki itu belas ki saya agta di tang kata long main dega safety jangki Halor kata mo ba mo ngan subernap sa iwi jingkeli kadon em ka speed limit na ka banta kinonya kali ba kinonya skuti na marba kamtam banta ka ba itriem ba ka dikini kinonya skuti ka tar ki kena ki ba po karta ka ba arpsan snem sharum ka jing panher skuti jugi kala pen itriem wat ikinong shong dukan ikinong ya lenti iki banyak kali ru Allah da blok tang kan dia ru kila kloi penrung pen mi urut stat mo haita iru kom panum dan balap apa perkhat te ha ka tu ka banta ki yo rat yanu te kadon ne am ka speed limit ka bala ban kentu ya ki ba ki de bania tik tang ta ka speed limit namar bala kim smo thol ani kim dan jing tep halor kata bon ka mesim jong ki brio na ka jala jong ki shudo ai kumta kumba pi penpau mane ba kadon ka record mo kandang kiu shushu te kadon ne am ka speed limit ba kalau kumni nagaliang jong ki traffic lang dagi teknologi ngimdan ada mata long bangin install ya gitu ga machine nang tu bahkan detect ya ga speed ngi ngimpat yo kadon gawe ga tiar baga ai yingi traffic department ke ang speed gun nang ba kam long effective namar ba kalong nakai pher nang ki jaka phi te kam long ni tulong kendiat ngan poch po Assam segi bagi jaka mo iya po Assam entah kalong bakila panan kam ya gitu ga machine aga install ya ga ban detect ya ga speed ting ki briam ki kendet ndala posyam one message pa mobile tit payam la cha ai penting translate ba balanya speed overspeed ha katu jaka ingin padan nang ne tiga ai gabangi le nakaliang jengi traffic police hachlong kolong da gabangi ni da gabangi ngi le checking na kapor le checking ha jaka gi ba ka ba jaka kolong ka bakeloj kali ka bomdan traffic congestion pi da stretch da ya na do barik
hadu real bang tu mi alat ban sted tulang tu mi tho speed mar bagi mla ban challenge ju bamela nya over speeding ni mla ban challenge bar bagi ban proof jen rai isai le ya gi ne gi naka checking lani ki surprise checking tu ulang ban check ye tu kena kam gedang samla gedang song sheet ma isai le gitu ban pendunai gitu buat hak jo ke por kum bang pi mene kalau mene nadu sedang iklan pat jekran ni ki two wheelers menta kalau hoi nga lo hagawai kaliang kadon ke advantage yang two wheelers hagawai pat kaliang kadon ke disadvantage ke disadvantage bagi menta kalau makir kila ading ya additional traffic jam nomor ba pi ki olat ki overtake cek long ki ya kelan yang tu ki bonang teru ya kelan bonang tu ya kelan ting gila pentut 8 blok si ambulans ru ki man si ambulans ting gila pentut i VIP ru bat ki bon ki bala sha fine gila fine nomor ba obstruction ya movement ambulans gila ban fine obstruction ya movement yang VIP ru kadon ke provisions kat kom motor vehicle gila ban fine ki bon gum kita ki ba gila ting ki ba ki pentut movement yang ki emergency vehicle dia kalau gum ni ting pi hagini ki pick hours nomor ba dai na gadau jong road condition but ka person scenario jong ka road scenario longga jongga sor jong ima ba ka ngla ban expand kibreu ki be garke jaka kam ga jam yang ki ada balik college dan ada balik trail uthet ga skuti ma thet tu bilar hoi ni ibo ki bulan skuti ki kam light ma ki light bahai gitu mar ki room na pedeng ki room na diang namon ki light Ortik nak orang set. ortit na rang set wa kajing pelong iki bakin tet seperti gibril long bakin state on point naga daw long present situation yang ke traffic problem po asal silong handre kawan rapat sekali pat kolong bakin nang plus kinang retarded nang slow show ya ke movement yang ke traffic ji itu ting ban control gitu long jenjar ba ni hab long divider mangi gi traffic police ni hab ye pedang hab long no kum gini ki bulletproof orang nak ada ki waterproof ne ki sunproof ne gay hablong ya habiang hapedangi pan punya i kali dan gibru jengiru tentang gi bahasa long sha push belum latang bangi long ba mendai kum tulong ni you don't mind tagalong gajing ma yang ngiru tiga ga ba hagaji deng hagaji ngidai bar gitu belas nak aban kentu long ba gine ki nang nya tu belas ki deban ya husiar namar pi tentang gitu ki 4 wheelers kimi tengko paramaki kat bagi tu bila sempat kita ko peram ki marbulai ba bawan na kata galiang ro tur kerke tu banang tu kerke kita ko peram ki ti gede gi minor accident case dan ki case baki compromise ki claim register nomor ba haba kim tre ngiro im kwa ban le jbor ki compromise ko dang tu dan ki bangi fine na galiang jang ipat ti long kum ta ki bon ki action ki bangi sim percaya itu bila su Jandrek ka ba ngakwa benong gone long ba tu wilas mar kila bon plat mata traffic jam ro jor Jandrek kham tam ya kata kalong ba kilang ba ki de bani husiar ba bani nya de banya nya stat kanang ba kin light na jing ko mar ba ki melen pe na mar ki cross kalong fimi tho kam bangi ba mane na wrong side ro barbor ngi habangi sim overtake keling de man sim na right side kanang ba driver udan tu side class un yo i gan ba un avoid ken darum overtake na left side tu new issue bon ting bagi ngat ki hagi jingja ki ai bagi skuti ki bait ni kra na selong kita ki dia shway highway babon ki skuti ki bait kisah nyu klik pat ke kejat hagi truk di hagi jing ide bat ki hagi jing ide bat kata ti ngat ong kemudian si banong kirang blon ki bai trai kala syai kan dan ngai kala syai bhai kada ke helmet kalong ka jingya da nak banta ki nongnya arshaka tingindang dei ban yai pun slur yaki khun ki kiti yaki para ki samla jungi kumbalai kanuksa ka babha ya nakaliang i ka traffic department ka ba ngidon kan bar ngi ba kendat hak bai batai ba kalong ka bakong san man penon kami ki helmet ngim dei ban ai kanu ka daur tang ban yada ban deng ki helmet te kan ni ngila poi ka banta ka bakong san haka bangan bu tang kwe ke jingkeli ka bakado na kamta langut jopi pila bani ai jubab kelum ya kata mo ngin sedang shane iba saya ter kum tu nginum shimshu ya kapor na bakila ya palat ya kapor tang lai ar minute pila bani ai jubab ya kata mo kata ka benta ka bakong san ka long halor ka VIP system ka babon ba ka ba ki pat ba jongi kila juya kentho na kapor sya kapor
Lada ki poisa ka por ka kerki, poisa ka por ka blok, entang syuya kini ki kali ka kata ka bangi ong ki kali VIP. Lahap sangi eno, lahap pen kenran dia no. Latnya iki ambulans kata te kumbai lapan syai police inspector meneba dan kampan ajing ada shishanan ta juki hindai halor kini ki VIP system ka ke jingkta ya ki taxi drivers ka ina kalian ka DTO ka depan ai training ya kini ki brio hakapor biki ai ki license but ka kamram juki tanat pulit beki de ben kentu nam ta kini ki brio ba kimdei ben kentho bakala lani kimdei ben pendon kam bakala ya ka VIP system instruction of FIBA hakbara Ia berkata ka pang sau ka kham khor khandet mo nomor ba yetong kho hi ba kita ki breu ki ba kham don bor te ngasupan kan mau ya phi sa sisien ba ka jalan megre ajuni kham tam ne apa city lane outskirt the city ro ka sro ka jungi ka de be ka one lane ro but ngan kan mau biang ya ka ek jingjia ka blaja ya ka kali jong dr mukul sangma kum chief minister hangte apa lat langka laimer poslong Hakaba kasurok kadi bakim ibarat tenre lasuyat hadin dalak tengkok pada syak kena atam tumada ya drivers jong kawai ke Mexico. Te kalau ke ik basausi kan hajing sya nak yang kini kibreu kiba peran kami kita ki VIP very important person. Mah kiba peran kami kum kita ki kali. Hajing sya kidi ban ajmut yak sarkar ba kani kasurok kejungi ka khamia pada te kumdongin thaulat man penhe Kemudian taulat penhe kenang bangiru hakwar mengilit dan kam kenlong ke basuk ke basan kendon la kajong ke VIP lane kendon la kajong ke two wheelers lane kendon la kajong ke long kumta lada ka he ka surok kemu filala pen banta ndri minta habakut te piko ak VIP khamle apa ya kam pia pipen khan an hi te kumnungin burom ya kata nga kan percaya kata babun sen teng teng lelai mo ngide ban tip ha bakum ki kita ki VIP vehicle Habdu kan mantane ngi kimkinongnya kali kamai ngim itu so 05 ru udah VIP 01 ru udah VIP utu badan minister badan flag ru tau tu tinggal itu udah VIP sisa mo kum kita ki berkhat habakut hi naglang jungi ngi borom bitik tang ye kitu ki bal identify subuh mantaki ki kali ML01 ki bade ki VIP mantaki dan itu ka flag ki jongki tengi itu sisa bagade kumta hakitar ngi borom iki hakisi poya ndai wat hakisi rubi baru hakisi rubi bar ko ngi khot kulum lang kasngi ubulei lane kasngi sonde ko bakio kum hakitu gisngi lane kum gisngi syutiru teng-tengi penon kami kum kita katu lolong lupa ke babean kalau lolong lupa ke babean tilada makinong tawan lane kita ki he sarkar ki pen khanya kan kat notam ngi baret kawanang ta but lada nagaliang ke government kan pa identify no tangi kum kita ngin pela long no kum ki VIP vehicle sisa te kemut ngir pa ngin suk untuk habukut manta ngin tip tu ding no VIP teng kum song no ngila sukarya lajan hab sanalah ya kali dero ndai habukut dontong driver sudah ne habukut nya ada monu bomdai sisa uta breu uba sisa rene right person ban penan kami katu kali banyak kum tau drivers ndon bakum kataro te halo itai bentahi na kaliang gajonga ngasukun tu ya kini ki penan kami kum kini kali bala kumno bakin sobha banyak keren mak sarkar man penhe ka surok dala pila penhe ka surok nga kam don kam kata culture jong kiru kala kelut lupa kemakolong mentah hai ni surok belum one lane road te ngilak penan kam 4 lane baki bat bahir dem dai ta te pin keno ya no dai lima ka jong kaseng jongi bangi pelat ru yo tu drivers wa just kolor ngi pelat yu na kata atam tu mada man seo tangi fine basan pho ka kata kaleng ba nado kata ka por hado kini kisi mata ngi sa bo na par ya kata ka sngi ba sha nyu ben yang ngi kinong nya taksi da ka ba ngi bo ya ta sngi ka drivers day ka khanar tarik man laus nem ngijur ke ya ka drivers day khanar tarik benai February man laus nem ngila jur ke ya kene bang inang sudap sian hiru hapo is jantia hills mentaus nem te kum ta ter te bar ka khadu kentang yawai habi de ba kane ka benta ngasu kentu khamtam e ki pa ba nong ya nong yeng ha ki ba penon kam ha ki surok ke jaka bam kan ki footpath
kidon ki jakar ki suruk ki bamban di foot ba ndai benong ba tangna ngi tang kerja tang nam ta ki VIP vehicle ndai bakut nu pa ba ngi kum terna syak no yang ngi kinong nya kali kamai kawan kyang aklem ran ba kum ne kum tai ndai dim na tip manu bakla kabar padero kolong ba kajing bakla jong pa ba manta wiat from the same direction ya kakali ka pakayat katuru ko di bakla subuh manta kakali baki ba bahir gadon upat ba uday banya lenti persya ya tu kakali bawan ndai benong ban ya lenti nadin jong tu kali bayat subuh manta kum nuksa ngalit nang ne sathe upat ba uday banya kejat nang the sane khnang ba lada nga kum long kakali jong kalong kunu lai ite upat ba kunu ban kerja auto driver bolong tak ne te kali kolong ta long melaj ke jing masau ndai ba kut phibot nadin jong kali phimi sadien yo le se phiang ba tang driver taksi bali pejit dadien bali driver taksi pejit dadien namar ba ngi sisa ngibu itu looking glass sa glass ngibu ngimi ke dulu jong ngi ki ba sadien te ndai ka ba pa ya nanti pada umi yang ke ikban dadien tata na kolong ba de punya opposite direction ne kali ke bakayat kanang ba pin kan long safety habi dewi kita namar lada kiwan kita VIP vehicle tang ngikum kerja tengok makirukin long safe hapai kawan Jadi, tingin pas pi ba sedap alor ketapi dan ini banong. Ngeliang jongi ke office tengi request ya ki beliau ki ba perankam ya usurok nadu ginong niak kali adu ginong niak lenti adu ki ba don ki ba syong dukan surok ulo bengin yep ya sim la kebanta hakaban ya rap hakaban solve ya ke traffic jam mal dai ijing lek jongi ni pen blok ya barok penjengjar ya barok te ngin yepek kumki driver ngi de ban niak bah kali de ban jing haga jaka de ban jing te neliang ki nong yai lenti pedestrian abangi yai de ban penon kam ko footpath kum ong ba jarwa presiden ong ba de yai de ban yai opposite direction but de ban yai ru na sekendong de ban yai rak na pedang ada yai sekendong kat bala edge of the road ki om te pon men metro dengi yai men met jakai bedum ni de ban phong de ki sapti ki ba don color nde rongyong gadi color ri ande ki light color man ong light color kede ban yarap man thaba man yi madon bru te abangi poi pat abangi yai pat abangi poi ti bintai ban ngin cross na siliang ngilap ba hangni hasor jongi ki pedestrian ki bijut pedon kam te hakjisha ka zebra crossing leni pedestrian crossing kade ka hok jong u nongjai lenti kade ka hok jong u ka right of way jong u but kade ka safest place u ro un cross kade ka lenti ka bayada ya u ban cross like badon tunnel leni ka jengking kumang ne po dan keti mdon mdon na way ro bajaka ka bayada ki bri ban cross like na ka pedestrian crossing te naliang ki driver ro ki de ban burom ya kata garul ba ki i badon ki bri kwa cross na zebra crossing ki de ban yeng ki de ban ailat mdon kam than mdon police okay biang mdon traffic light ro ki de ban yeng rule ka karanta ki de ban yeng ailat choi ki bri ban cross nata sai pa te ngilap ang ne bun nangi ngim jupnon kam zebra crossing te ban poi pat situ ong pimene ka VIP namta ki sirens hoy naliang jongi ka office habang ikeli jengkeli ikeli ki ba ke ka kamram jong phi kum driver por bani akali ka we kadai ka ka sabrul kadai ba phi de ban nom pen than ka jingroi balai namar phim yo sneu ya ka hon phinam yo sneu ya ka siren jongki police jongki emergency vehicles ki fire emergency nata ki ambulance namar kumi te lagi ni pithot kadang ka fine ro te namta ki VIP pat kala don tu ka ki pilot threat ki pilot aspat te ni hap ai chakai ki ban ki yai mar ka blai be ski meeting ki de ban re ban yai tengi de ban island Okay. Tingin pas pi ba kandat. Hoi. Ji aku jingi deh gitu deh. Nong ba kanalor ba ka long ka srok ka situation ka present scenario
ka lab ingi hapudengi denggali everywhere kat sebelah pasal kidan kiba angki dan kipai ba ma kiba tnom ne kiba kelijing kelima balai pat ki VIP ki yang special consideration utama dari jiban syana dengan jengi kum traffic langki police after all ngidi wan naga police department police family ka traffic kedai branch jengi ngi ka duty jengi kum traffic branch kalong ba kadon ka protokol ini ba ki VIP gideban provide giga free flow of passage because tema ki VIP kilong no dan ibai ba ikelinga balai fitting di VIP kata tang penting ba ngala duty juga one day if you become VIP I will do same duty to you also okay na ta kolong kata ke free flow of passage and for security purpose of the VIP nomor kalau kumne shui kran kunima kana man syagi pat ba ma ki VIP movement before any VIP move especially kalau kita gi VVIP ki wana po dalhi na no so it is our duty it is the duty of the state government to provide free passage and safety for him he should not be delay nata kadawngi traffic hak por one VIP ngi hap imdeban fail of course ngi long ta ngila ban delay ya ga movement jong general public dia hadang tu pat ngi persang ban cover pat kumdo ban make up bakin don laki hon nam hon ngimtip kita andrai kalau ngau kum ne in case jaki anything kalau ngi jinjar ngi cepat cukup dia andai ka duty jong ngi pat kalau ngam kwa ban batai bon thani kita andrai ka duty jong ngi kalau ban provide ki free flow of passage and safety they should reach to the destination in time in peace di hakajing idai bat kata ngiru ida kwa ba requirement longkan persang ki born kat bela ma biang ni lagi special route dan kita cakap bagi dan VIP route pe kin sadam seraing sapoi ka por namar kasin por ma badang ban le ya kano ka kam mla ban le kan sang tersebut dasna ya ka yeng ro kasin por man dap tian re kadon ka jingit kle jang korman kadon ki problem jang karu ikmi nanti ba one day kan sapoi ka por da kam dai ha ka por jang hi next generation makin yo kata makin sub ba ka longga baka movement baka traffic kan longkan is oi ke traffic dangi biang kan no dangi pej hagi store keleng ro kidan ki benta ba kimla ban escape ka kadan bai ki kita certain reason kidan bai kimla andre kalau tang bagum no bangin overcome lani ban control ka it should be under control not we should be kalau bangim dei ba nyala bangi dei gidei ban la ban control ka dei bangin long ba ngilong slave itu traffic bangin ang ba ni mla asyum lagum do ngin sihun mai kumtu han rangi persang gi bujang ngiru dia hakajing idai secondary chapon ko dang hakajing idai bat kini ki kali hakajing idai bat ki checking gitu gini kwa egi kali ba kin pembiang ki kot kisla ki berkhot kanang bangiru ngin kamdona gani ke checking yagi kot kisla kanang bangin yo constituency tang yagi tu ki rush illegal driving kendian kan poi hajing penmi sekretari ni ai presiden yang taxation istiw kendai teli kajana kadai ka baik stiker jang polis bikin syai piru kinang kaliam kata stiker jang polis langkum ne he dangi shek kali man la kasngi bagi kali ki wan dagi spa ri hajaram kan selalu afek ya ke traffic jam marba dan kibriam isan isi de ngilap kibriam kin si panjang tu kin bo ikli jang kiam kan afek am Dekat stiker ba issue na po office brom jang SP jangi kalong ba ngin identify kali ketu kebadan ke stiker ba issue na traffic kemot kala abyang kali kot kali abyang menang taman pas itu kadai kata mar ba ngim tip cekono bu yang Henry Khamtam ya ki commercial aki kali ba ya po store mo long dangi yo itu ke stikeram te kalong ngilatip ketu abyang kot ngin nambat jo kan itu nomor tengki 1P kiwan gini ki direction nalor yang ba kilap bagi pun ki kali ki ba klem renew code of DTO but ki pen ai bor hangiru ki long ki staff long ki enforcement ki law enforcement ki police ma untuk traffic ma ya le checking tu dan report bangi le joint checking na po masar ma ba na po DTO office kat kisla tulang ba kenang bangingin constraint ban check ikut kali bangin tip itu tulang issue da stiker tip di kadai kata kadai tidak kata sekawai cawan pekut nak lihat jenga nga kerpat yagi kimi ki kpa jangi
kun samla kan thai rang jangi ki banyak kali man kesngi serok ki banyak ki 4 wheeler ni 2 wheelers ba insnangi ki kun ki jangi bakin nam ya pathar bakin nam yo kena man light nagi accident man light nagi no jing pen ngosi ting yelde kim jian ragi penjia pat ya ki bai pat ba jing to ki bai bakin ya insnangi kun ki bagi kun ki ru kin bi asngau mentau sngau bawan sngau ba ban cooperate barba kalau gum ni pi kalau ido ai ke jing im kalau tu bala ado jing im sngau tu andai ki bahayeng pat kalau ke kita ki kalau silter ke jing im yang ki tu bala akut nabar ke jing im balang tang sisen tenga ko agum ni wanang wa na kaliang jongi kum ki traffic police ni kloi bat pediang ya ke no ke jing terwa na kaliang jong ke senong ki nomor senong ki bran kam ban ai awareness khot yangi Lede kidong ki badan hajan jangi sibuk ki basa aku mana apa ngidan apa asal traffic branch kida kidong ki baha pak area jangi ki khot ngin lain ki school khot ngin lain tabat ki taksi association ai ini lang sai le nak por jenga kwa ba golong man solve yakini berkhot input ya gini jinan kali golong bangin solve yakini berkhot datang na gajing yes ngtu jimut cooperation jangi ni ki imlang salang ki bentau repair du ki taksi association atau ki general public ki nong sensar tau ngi ki police traffic ba execute ba regulate traffic bat ki ngin ya cooperate ngin ngotu iwi try balang baru ni request juga government bakaru kan improve bakal mandra kilat kanang bangin ya suklang tang kita try i kemen ba kono ke jinge kadang baik ki solution nangka kadang i wat ilat nanti bat ngi try lang tang katai Tinggal aku beli yang jan made pi perlangut halor ka jingbat sai jo pi halor ke jinge juki pat ba jungi maka jinge nak kalian ketenat ki ba pher penya pi menang ai beteng ban pe ki khubor ki ba kham ki ba yet khu ka jela jungi tudang ai pe ka batasi tv ku beli shibun